Aye no phone wabre papa breakaways. Now we say my teme ho, we say my faha, we say my see ha, we say my sing ha. The last breakaway, no, I think that was 2000 and say 2006 or say 2000 blah 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 blah. Into breakaways. But the church of God did not collapse because the foundation of the church is Christ Jesus. The church is not about any individual. Sorry no, if papa we ho, sorry ni papa we dia, sorry ni papa we ne dia ni mu. No, the church of God is about Christ. It's not about any man. That is why omo jeje in sorry de titari o mani ase no, when they are no more there, you see that the church will just vanish. Delegating responsibilities is also essential. Man of God, adwuma no nkwa ntumi nye me ka kire wo pen Yesu Kristo kra odi mfie miensa pen wo de ba be ye ono ankasa ne papa adwuma na wo onanani anyame na aye wadom e na wo ba be ka ho bi wo na wo ba be ye ni nyina untumi osofo me ka kire wo pen untumi onkwa untumi nye enti wo kinkan Exodus chapter 18 verse 17 to 18. Moses' father-in-law replied, "What you are doing is not good." Also for asori na wonkwa waje ata wani ase a na wo ma prophetic na wo ye deliverance na wo ma teachings na wo ye wei na wo nyai ma nsoring mani bi ma meye no. You are not doing them any good service, and you are not doing the church itself any good service. Otsena se wunni hɔ a, the future of the church will be so bleak. Na say na mo so no onyame asori ni gu am bia ye bebo wo no. Listen to me. Ayi onyame na efrɛ wo. Utie enwuma maame ne to na o se na me de na bigina pono na chi. E na Yesu frɛ me, o se me ba bra na me ma ogye. Nti wo de na nka wo nka ho bi. Senka ne ye kan sofo na nka wo nka ho bi. Ene onyankopɔn ahunu wo mɔbɔ. Okinka Bible na o se na so onyankopɔn amfa mfiri osoro ama wo a. Wa ho odin we he. Ene ya yo osofo pani ena ye fra o general overseer obi ana won kon sa position no ho nanso so osofo eduru ba bi amakwan e ma wo junior pastors no wo mo nsum piriti bi enkom se no ma mo kwan no mo mehye bi eno ne ye fra se ampa wa impart. It is not about how many years I will spend it. How many days ube so microphone nim and the church members na suro say ube so even every week ube so microphone mu ba ko a na say nya wo ye no efri nyame a obuo no wo de be ma wo ye ni masofo bebre oyare kra na obere para na akoso microphone mu osofo obetwa hwe awu uwu nso asori ni begu because when wo de wo ho aye the face of the church. And sese Christopher bebre no nso aba ne nte ase se yenkwa asori mfa manipa eni nti oba asori na se papa sofu ni ho no mo a na otwetwe ne ho. Listen, osofo ubewu enu nti Moses na setena asidin na no hwa abrante no na ono ana ye wei ono ana efa ha omo so omo ye revival from Monday to Sunday no osofo nkwa ne preach ye. Inti na sene wo hodin wo hwendin say eh na krati ode na ho odin yes ade obenya abdaje kra de ama me bayi obenya daje de ama me ba bayi e wo fie entity asem wa Moses na sene kan ye o say Moses' father-in-law replied, "What you are doing is not good. You and these people who come to you will only wear yourselves out. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone." Ewo Bible nim asofo no bebre na aduru anu we jampe onka because e ho no e ka bibi dia kire no. Believe in your junior pastors. You claim said they are your junior pastors. And yes, na woka. Why na so your junior pastors and you don't believe in their call. You don't believe in the anointing. Forgotten say you wan kasa won sra na would impart ma wo mo. Believe in them. Give them your pulpit. Share with them.
The reason tia usuro wo mo ne say you are not giving them any training. Obu ono ma one asofo nketwa ne nam. Asofo nketwa not a single day wati wo matena ase aka say me ne wo mo eye nkyerechire me tete wo eno ane so wo di nachi no mu kura the Bible mu ne ekura ne hanky ye kura ne nsuom ye kura ne microphone eno no onim se oye sofo pani no a nkrofo di nachi no e wo se ote wo tena ase na ono wo mo e wo se uye ayi senior pastor na wo junior pastor se di wachi unim wo mo calling e da wo so osofo o fom so mo ye die no kura ne di wachi you should be able to identify each and everyone's call. Enu nti osuma we ya onim se we obetimi aye nkyerechire enu nti na wo de na ye hye nkyerechire na no osuma we ya onim se we no prophetic no owo saa adom no owo saa ofre no enu nti prophetic office and ade ne beto osuma we ya onim se me suma no because oye pastor the way to how onim se me the way to because oye evangelist the way to onim se me the way to because oye apostle or software me ka kire wo onkwa untumi nya adwuma no. You should be able to train them. So we training will be now training ya. Uja u still mu ahye ne nsa we say wa na u training no. Uji ni di. Say me na me training no. Me na ma impart ya ma no. Enu ntimi ni se wo betimi aye. Enu ntimi de car na be ma no. Onfa nkohwe ho. The entire na usuro say because you are not doing your work as a senior pastor, you are not training them, you are not grooming them, you are not walking them through the nooks and crannies, the nitty-gritties of the work of God. You are not exposing them to those things. That is why say o person we jai wo car ne send omonsa na usuro because we dem so o de be ko hwe ho, o de be ko crash. Osofo wa anye wadwuma yi. Moses na se ti wodi no Moses fa ene osin ha ene asore man no so ne de wo mo no oba osofo pani ya o osofo pani papa ene me huni tu papa mi sisi papa ene nto mo ba asore na so mo ehunu papa na omo dragi wo mo feet osofo. Train your people very well, believe in them. Na wo kra onyame ji wudi ye ene wa fra wodi fo na wo beje obi adi no so usuro se wan training ni yie ntia se wo tete wo ba yi a okọ ba bi a wo usuro because se ne tie bi ode anu nyam bebre wo ne wa tete ne ba yie a wo nim sakoda yi wo de na fa kwan papa so no okọ a wo usuro because wo nim say he or she will be able to represent you very well because you know what you have deposited in him or her. Delegate them. Ni abeka chiro papa o church member bi ne ho mfa no wo onkrofo na no monam na hwem. Hunu say we our healing power apart from the five-fold ministry no. Yesan e wa adom achede. Listen, the five-fold ministry no e calling, e offices. Apart from no yesan wa adom achede. Enti obi de e ayaresa obompa ya sane atie bia yare ne beko. Also for planning, you should be able to identify all these things. Sa onipa no yebeka so obi yare come on. Pastor Sumesi, follow them. Go and pray for them. Before obeko no, fa wonsa to ne nsam, I pray for you. My spirit is with you. Go and pray for the sick to get healed. There should be a special bond. Now where there you are sorry be more on so penny ne the church members crown for hands ya ne na so for nketo no omon for hands ha. Na so for penny na kasa crown on regarding the church ne junior pastors no. So omo ye junior pastors. On regarding omo into on from so mpo. On from so for senior pastor. From asofo ma ye hunu say we pastor Yima. My church members no say Pastor Yima, Pastor Sumesi, ready Yima. We don't do that, Papa Zofo. We don't do that. With all due respect. We don't do that. Accord them with their offices. So we have one way you D4. So friend with D4 or church members and no ente wo wa ho ofene so. Adoma chede anyame de ama wo no enyi mfiri wensem. Say you nyina yenim so yourself penny no. Say wo accord obi with in the office. We will talk about this thing. We will talk about it.
Usia police ni an rank. And what's a friend no. But no because of say te ase enti ehia obi a friend aban ni any problem. The fact say while recognizing so you aban because of share uniform one so a police ni no kan you okay. But usia mpanimfo no was say we addressing within the rank ne office. And inti calling be a that so and so friend that was so no your office. Inti so ya apostle Michelle was say me address with office no position. Me do obuo de ma say ye prophetic no so say be from prophet. Say wo sun say wo sha say wo wa say wo ye den say wo na wo semase say na me taduane ma wodie o ye prophet I should address you as prophet. Eya na ya so for mpanimfo ni bebre say so almost so omo junior pastors and so wan hwe ya na omo yi omo aboho. Eye ntete ya wo de ma wo omo. Say wo tete wo mu yi a unsuro sa de ho. Delegate them, give them responsibilities. Sometimes you can be to me sorry, don't do anything, just go and sit. Ngade na efe say osofo pani u junior pastors anu omonam, u deacons anu omonam, u elders anu omonam, u deaconesses anu omonam. Na one day what ya konwam, na u preach ya wa preach no ebini masua na wa impart ya ma wo mo na nka one day wote ho na aka na ato so na nka o junior pastors yi ye deliverance wo mo bompa ma yarefo wo mo yare ho de nka eye nije eye nuonyam hye chensa osofu pani bi nye opese de bia on ne yemfa obuo ni anidie mfa ma no but obuo ni nidie no yemfo so ne de amayen ye ene. You don't force people to respect you. You earn it. I wish we are talking about this the whole day. Maybe we can do this another time. Everybody call my fancy her. My fancy her. Na Onyankopon ya adomo a. Ochina. We will talk about it. We will talk about another part of it. Sa impo ya nkasa sa topic we na kasa in particular the message Nyankopon so me ensa make kasa mfa ho biem. Junior pastors and senior pastors friction sa ekoso asori mpanimfo prophet bebre no a asofo mpanimfo bebre no a bebre no anim omadwuma onim se obi di machi so ye junior pastor I have to seek the welfare of asa brand here na asa baba wa no di machi no I was say me make sure say me nka se me man ko school asori mpanimfo no bio asofo mpanimfo no me man ko school eni ti ubehwemu no wo de me kan fu ani tu fom ne hade osofo bi obeye me man ko school omo ya na di na chi ni nyina junior pastors no bebre no a so wo mo masua asem aye bibia wo ho eyo osofo pani se wa ka me man ko school no eni ti wo se wo tire ni obi man ko school. It is never true. So one go school and just one way be do it. And once one go school. Yes, sir. The future of our sorry no. And our own person be ko ye. It is a one kon one when do it. No. Uji omu di sa omu na onu omu nantia. Dia obi ehiam wam he obi ehia sa obe support no na wako school no maninko. They will come and help you. That is the strategy. Osofu Bishop that Heward Mills eyusu ye. And that Lighthouse Chapel is a church, you know. I give boom, wouldn't be the NTR. A graduate, you know. And I'll take you over. We will have another time and talk about it. Papa also for them delegate responsibilities. A radin to the in one can sports. A up next. Nyanko Poy Adama this message, Miss Renyame. Omi and sign preach bium, Omi and sign can one same bium. Maybe we can do it for the whole week. That particular part, you know. Because a dear sorry ninya. I was say dimu enkomo. Jo apo moko de. Obi, bibi ay kama na so e. Nyame adome so me hoye. Je da nyame ase. Na ayi ofren saying mo se NYC pub se de amobeye ye no aye ne de enti de nka mo de konkwantanum no wasan abeje afiri wo nsem wo ho. Yeah. Amosan de ko hobium. Yes, na de ko. Achimase ne. Eh. Na chere se NYC pub yi ne ho odin yo. Ai, designer ho odin. Company tumi hihye se wo kwakwa ne comment wa ha na wotimi osi dabi medisika to form momra me ye wa ha oh emuye designer so oye nice guy oye nice guy out me say ni modin
enti ebusia for that is it ye de ye hye ya de anka ye kwakwakoye e won kwantanum ho NYC pub said there be meji Europa hwan no ebo so mo sama ewe wa ha ama yen konkwantanum oso me yen konkwantanum yen samra me woni ho nti asenefo ushia o se friend saying NYC pub designer the hoye ne dia designer ushia designer no achia no ka jense wo be mem utimi dia yen FM ba dum dia wo be mem ushia na so ne nsam se asa me te sen kan kan fo e konkwantanum e na wakɔgye aba ha yi wo be mem wa ya de eti asenefo ina siabo na baso eno ntino Saturday ya sene ye no ye UEFA Europa League no won say Champions League no so de ye born Saturday ade che Sunday ntino ahomje kakra so Europa League no amanfo complain na ka member na so china mekɔ adwuma ni ade china working day. Yes, see the Sunday we Saturday ade che Sunday ade che sorry na abekɔ ai ubetimi ada kakra na wakɔ asɔre won se bo won so de ahomache ebi nso kra ha no mahu se bibiri no ankɔ asɔre ntem ebi na ankɔ asɔre ebi nso ye omo de ntem pa yen say by 10 ni apon okɔ 8 10 wapon you see na church members na ye stubborn by no clear say me nka media asɔre man ka ombe ba na ma thinking ba na wapon ya be bo wachi 3 dey be so dey why late. Oh yes, so you say after the death of John the Baptist, the kingdom of God suffered violence. Yes. And it is only the violent who can take it. Yeah. But I know you have to take it by force. By force. And your church members in was so force or call heaven. Baby na is stubborn. Heaven no more cause I'm stubborn. So I say you can chimpire. Obu onzo mo no ma mani kam kai e ma na be born nya se bia wo fa ba se wo de bono physical wa twe no se bra be opening prayer one man tempti ye de what to opening prayer e chena be bante one man be opening yes be opening prayer no not to baby o se wo e no na be osha so sa na dey discipline one but ye ka discipline ya o one bante me software dwala betina so dey and na una be preaching and no na be mutan ye ba sorry no so nyai o kasi wo be ja ya wo tu fie ho ani atoa wo achina sa bante wa preach obeba so be so preach so dia wa keka wa dwan che ne say ba bia wo jaya ba bia be ko bia sa suban be ko sia ne ho ma chechiri ato so ano ba chia we ni se ni bana aga sa no tie bia say jaya me dem jaya no mo ye ntikra me jaya meka tire open jaya wa ha sa suban be ko sia ne times 10 also for na ni den kra chen me ko sia no it say you know my no be jaya we nya won kwanya hwe we ni fa no so be jaya nyo jaya hwe sometimes you have to force them say chiro na otinasi sa na otinasi be kra ne yira so what you say ye ma nko be akra ne be yira ti ye chiro atinasi by 471 kwa obeko ai anko wona wa adwin say wudi bonya heaven wonko kra still na obeko enti anopa bia na atini fie say so for kra so dia asem a me se bra nkwaje aba ofie nkwaje aba ofie say even say awarifo bi no mote wonom ena oba no yare kakra na me say odo wumpa so a owu akwa ne consulting nchen ena okache ni kunsu me papa baby am ade na dun dia me continue dia me sewa me hwem baby a isiam jan so dia ye be share heaven yes from there ni kuna start ye bonisa obe body na dey we seb o me se be share no heaven enti eduru baby a wo say wutumi the violence kakra dey fam and now the church members no baby no I stubborn church members no enti nyankopon ya do a wo hwe ball ni wie ade echi make sure say we late so call 8 okay sorry 8 o'clock crampa still now betimi akọ so okay sorry time 8 o'clock still now betimi akọ and you know yakopon ya do asene for my friend is saying Pablo Pablo driver no ena ohia me after say ye call back ne buy no say ti mun san fa we ne meka ye ho ena so da bi o we ni de konkwantanum no say eti me giri say Pablo ka ho bi ena one designer akwakoye yi o masan agiwe na san de kwa asene no ena youth organizer bi no
Edema NPP and NDC. NPP. UEFA Europa League no or Oh, okay. Rooney. Yeah, a friend of Rooney. Oh, okay. Rooney so ni more than pan. I think so on so can be. On so can be. But once I get Champions League bigger than first one. More than that. Once a bibia mo yo mu akese ni wo mu nkotoa. Champions League na penny pan. UEFA Europa League no na ya dantem. And no mo boy na ka chiri. Won entina ya once Champions League no so no. Nam say kese entino. Teams no mo din na omunim bo no boyie no. On qualify co-finals. Okay. Now normally teams na yomo kono so no clubs are do na any diomachi. Me sure say onna machim da hanya na obi say oh ya Atlanta supporter we be kasa me ditum say me Atlanta supporter. But your Madrid supporters out to me say omo ye partial to team na nkasa. So I'm sure you na betime hiem wasene na bibia so akoyi na enye game no nko a. You see Air Force Night nso ka ho. Air Force Night. Are asra for eba ho. Air Force boy yeah police boy Mpaboa Air Force adan into bar na waje Air Force come na odi aba na uni bia still na bra uni bi wo Vance wo fence nyawo bia de fabra nyawo bia de fabra chale crowd de fabra team a support no no ba obetimi ahye na tare enso Madrid and Dortmund white and yellow Madrid den white na de black aye ntro ewum jersey no and a Dortmund so dey no yellow and a black and so ewum and ntino wo Dortmund na washe wo Madrid na washe na dey aba say onso no wo neutral uni ba bia atade bia wo bia no chef abra obetumi dey aba ebeji Jesse bia wan kasa ebi kra na o team nka ho but wo kire wo mo say dey o mo be bia ni otamfo ni be bia wo anije wo club ho won say ade ma boy yesurunku ni o team nka ho but sometimes ohwe ebia mi team Barcelona Madrid na Echo na me kra mi team ye dey empo say has ana has na has no kra na me has ni on sa mi nyi wo mo mayo but mi team am wo Ghana ne abrochire ho ni nyina okwa nso uni okwa nso okwa no nhyɛ da nyi team sa na we team na wo more Premier League na yi bia say wo nye team we team na wo nye team wo Premier League team chairman nti okwa wo ho minimum teams miensa minim say bia wajeja idea minimum okwa minimum has na minimum Barca sa na me wo Barca say mo muza say ya o don just ni bi di be na bi o me ka say na Chelsea ana wan say na wo Chelsea me dey say time we I'm running saying Ghana ni abrante yi Michael Essien that time no I think 2005 that time no that time na 7 ni mu and ni ekoso and ni ekoso sisi ade me share the need team bia nti next Saturday no supporting wan me no ya na say na me hwe me ball baby enipa ni nyina wo no ya me mpe ho me pe baby enipa ni nyina eni no me pe baby a ho no ase we mu boy against na me so na ko tie na chi so tie na chi sa na me hwe me ball sa na tie Spain fo nyina including Barca fo omo mpese Madrid beje adentia so omo no na compete omo je omo de be how ma dwen wo Spain Dortmund no free country ben why Dortmund fi Germany oh okay Dortmund fi Germany but say wo hwe sina ball na sitie na ba mu team for support Dortmund for say Dortmund for nje omo Spain omo was David Dortmund for no Germany ba mu nchine wo Germany na mom Barca for no de abo mpese boboku aye friend aye Madrid beje kra omo so mo reason here den omo reason ni say omo no nyina na wo ekuro ba akumu ana say country ba akumu na nkofo no say weji kapa omo di dwon masum too much omo di dwon masum say say anuonyam ba Madrid no agi league efro mo nsem na o ba san beje Champions League omo no mu bo obi no Barca no so bo Champions League ni bi o but wa mobra panti won timi anko nanim ba so o ma gia Barca de wa gi cup de wa gia na cup de wa gia but Champions League mi de nya na afa kra na Madrid fo Madrid fo na twom mu pa na mo san beji we account na mo san beji we account mo mpe mo yo mo hi mo mpe kra enu timi aya wo be obi won ma enya bi before nko na e wo sa suban no o dabi sa wende o ba bia o ba bia
but dia na ho odin be kosoro dia obenya ne laka na dwo no be wini maybe dia me ni obe wini bia me bokala yellow enti tuntumu wi amanga oba kala yellow okay kala yellow so kan obi ahu ba bia wo say two teams ne oba ko she yellow mini oh mini atom da be me pesa me chese me kala na me bo no say we mu bie ni ho e fa me ho okay enti erade nka omo ho na enye successful mfama wo omo de omo nim ye ba no yi finals omo dim organize enti ombe ya mana ye first omo ni omo wo nan omo de buy so ye wani e de hwe enti nyame ya dom a ye nyina ye hyiemu ewo NYC pub enye kwantanum biem NYC pub okay yes achima sene wisa road na so honom na ye de champions league honom na ayi akola ketwa no no Kofi Citizen Kofi Citizen ewo asene nti ye kono na ye se akoni dim ewo sene papa support no papa de na je fans keke also support akola no ewo education mu o ma ne content we hu say we ni akola ne passion owie ya na kwa ma na akọ se GIJ se AUCC any we bia no na wa support na e kama ba we order ne nanam ha de beje fans ya hu ba bi ekosi kaduma edi bedi papa no se munim ne din ye minim ne din ne papa no de minim ne din mu na na obo ne din batimi afi da na obo ne din batimi afi nti was all to me ta akola na chi ye no yesu so ade nya sa support na ka bia nka ye bia nka and na manfo bo akola na ba so and me kwa chiro no bi sam say nti akora mu ne na wa adwuma mu honom anasa asene ha na ote ofiri asene so asene ya na ofi no sometimes ebu am na community no ababu ayo kakra wa hanom na oko but on said that ye ne nya adwuma wa hanom Kofi Citizen na nya weka wa ba ya na mo ma na kwanya ya akonya ne kakra ba da bi mo ma ne kwan akonya no ye tautology mo ma ne kwan ye ma no kwan na obecheche na adwin kakra sa eno nti no nia woman no but or so passionate and with I think say one or two direction bi na ncheche kakra bi no obey one of the best enti nyakopo ya dem ayi nyina ba be hia ho no mo asene NYC pub team ni nyina beba be ma mo komra no pay ya dia godie mu nsem na Asia midin e de Joshua Kwabena ejenim Yosef Ajiri e ka ho Raymond na Shete Rat na fe Benito Mauli ye nyina ne akan tuma pa de aboni agodie mu nsem ya di Asia ene anopai mi emfa sida ema Afrakuma Community Hospital o ma sonye na sen kukun de esa gongon asan abo isikatu me da godie mu nsem no eba de chene se wa nkasa no ote wonum wu se wo yade ena yare wei ochena yare wei ena miti ochena menai meyefunu mensa ni nan kona kopie mu e wa Afrakuma Community Hospital na afi ye hwe na yare wa nyina no yentu ase one time emfa ema Afrakuma Community Hospital our Amasama Stadium Road Gan West municipality ni mu honom ena obehuyen obepie mu eya Afrakuma Community Hospital ye wo eya doctors ye wa nurse for na fe midwives a omu adwuma ni ye ya omu no bedi nkomo ahwema on yaro nyina enso etimi afuru so na obepie mu Afrakuma Community Hospital dia ye wo OPD ye wo lab ye theater labor ward any children's ward nyina no ebi available enso eye Afrakuma Community Hospital enu ntini bre na afu nyarwa no yentu ase emfa ema ene uyare a Afrakuma Community Hospital enya first choice odo ni chema ebehwe tu nyarwa ase nyina enso edi ama ye adwuma 24/7 yempon se twu ena etete wo henia eja kodanda ohun ba bia wonfanfa ohun anomo bia untumfa ho a ye de esebra ye doctor onim atwu ya obeyu twu no edi amawa echire ebeye din upenchire mu asimidie ya 059 700 5963 059 700 5963 na one Afrakuma Community Hospital enso edi enkomo na bibia akokama edi amount Festus Enterprise Sebra se eye multi TV DSTV Star Times Canal Plus HD Plus combo ni bi na pese auto use anase o recharge a ni nyina no Festus Enterprise pe na MLB na wato na bibia nso akokama edi amount we pie mu achim dan harum nyina ya kachepe na oba ubenya satellite na fe terrestrial decoders a eni de on ma ebesan abodwam re tenten edi
amal yewo TV brand bia ni inches bia bi ebi ho TV wall mount ye bi aba decoder stands ebi aba remote control TV there decoder there ebi available ewo Festus Enterprise ye san tonton AC hospital bia bi ebi ho ne brand bia bi obonya bi ato ewo Festus Enterprise found be bia ine udi ebo bia no obonya bi ato ewo honom na bibia nso akokama edi amount ebia satellite u AC no one fan bedan udi kodin obi wa fix edi amount fort aba ho AC ni embo satellite no enyi misrel fa fort ni bra ibe hwe sese fort ni edi amawa sa how no unsan enhia ni bio uhwe chi akwan a ye ni o chimasi sport no na ebo enhwenim ni nsen de ye fa na Nanes Palace esan so eben shelf fleet station no ewo achim oda 0244 515 849 0244 515 849 and 026 305 785 026 0269 305 785 na one Festus Enterprise enso edi enkomoe na bibia akokama edi amount Mauli Fruitus Ventures enso aba ene yaba edi ama a contractor for yaba edi mama mo ye construction ma ene mutu efuma gudie ma mo ye do ni chema adwuma kese ya mbohia machines akese enso edi aye no kopiem Mauli Fruitus Ventures na fe excavators bulldozers loaders na fe machines akese a yedi ya mining na fe construction no kwadi bi high na bibia so enkoye emfa emma emfa no bebia wo bia no ene machine bia upe bia no na se botusu se meno me excavators eda koye djuma we ya na se si lober so ekojawa na se bibia so betia kokama edi amount enye no nko a e bia so no party bi na oye ana se yie bi na abafie apunsie bi na abafie upe nkonwa upe canopies upe mattress enso ahai ede di djuma na ye de sebra ye de nyima hukama koja free ya yenju sikabia anu ntino uhwe chi akwanya ye wo achim soabe sanso ewo achim wanchi upe nchiremu a esimi die ya one Mauli Fruitus Ventures ankasa endi enkomo ewo 054 14 70 857 054 14 70 857 ana 020 07 87 889 020 07 87 889 na one Mr. Mauli enso edi enkomo na bibia akokama edi amount Ramen Barbing Saloon enso sebra na nsen honom na obia komedi kan ka kire se asofo afe adwumayfo schoolfo mmerwan kokura nyina no honom nei omu nyina omukọ akoyi omuti enu ntino so pese yuti na wonim da wonom kama na bibia akokama de ma dia eno ane Ramen Barbing Saloon etreno haircut and style biabi yebi ewo Ramen Barbing Saloon achim odan Roman Johnson yenim teams efie no eben ho achima boabo bompa Johnson so yenim fitting shop no na ebo enhwenim home service no adwuma eno ntini frɛ number ye na woni endi enkomo 055 271 6777 055 271 6777 ana 020 840 0859 na one Ramen Barbing Saloon enso edi enkomo na bibia enso akokama edi amount nyuma ko no maso yasen bi kan amene edi agudie mu nsem enso ejao ene anopei yanshan nsem na se MFV the senior most national soccer team Black Stars of Ghana kache ayadia next month two qualifiers games World Cup to 2026 na eba so USA Mexico ni Canada no qualifiers in two games eda Ghana nima na se enche eba so Thursday 6 June 2024 7:00 PM start the 26 March Bamako on na Mali etnafie na one Ghana enso edi aboni afro uyanu sinchanya Monday 10th June 2024 7 PM same time Kumasi Baba Yara Sports Stadium yadia Ghana etnase na one Central African Republic enso edi aboni enwa ukopiem GFA Conference Hall 11:00 na sajuma den etofom head coach Edman Sinemos national soccer team Black Stars of Ghana Oto Ado announcing the squad two games you betime ginemu edi abosena squad no esikoye. Lawrence Atichi Ziggy from St. Gallen. We have Joseph Wallacott from Hibernian. We have Frederick Asari from Asante Kotoko. Defenders, we have Gideon Menza from Auxerre. Ebenezer Annan from Novi Pazar. Mohamed Salisu as Monaco.
Jerome Opoku from Başakşehir, Istanbul. Then we have Abdul Mumin from Rayo Vallecano. Alexander Djikou from Fenerbahce, Istanbul. We have Aliou Seydou from Stade Rennes. We have Tariq Lamptey from Brighton and Hove. In the midfield, we have Mohamed Kudus from West Ham United. We have Ernest Nuama from Olympique Lyon. We have Salis Abdul Samit from RC Lens. And we have Ibrahima Sulemana from Cagliari. We have Thomas Partey from Arsenal. We have Edmond Ado from Radnitsky Nice. We have Elisha Owusu from AG Auxerre. We have Abu Francis from St. Bruges. And then remaining the forwards, we have Osman Bukhari from Red Star Belgrade. We have Abdul Fattah Iswaku from Leicester City. Antoine Semenyo from Bournemouth. We have John Ayew from Crystal Palace. We have Ibrahim Osman from FC Nordsjælland. We have Kamaldeen Sulemana from FC Southampton. And we have Brendan Thomas Asante from West Bromwich. That's it. We squad. Now say 2 World Cup qualifiers games at Ghana name against Mali and after Central African Republic no Ghana Eddie Ejim Abo na yakoso ebisa coach and the Otto Ado say squad abobo din yehu Ghana Blasters captain ewom Andrea Rami Morgan Dede Ayu enso ewom bi na ebanese na Brantini din enso enkanwi is Brantini kopiemo le Haveya na say at the end of the league na goals Brantini prugumene form Brantini enyano nyasem kotoa na ebanese entine nei Brantini enkan squad no Ochemo so near Abrante fan Andre Dede Ayu enso edin komo do na a difficult understanding there nanso Ochena the Frontier we in every team no. I had a long talk with Andre, personal reasons why it's not at the moment. I usually held it like this, that I don't talk too much about the players who are not in the squad, more about those who are in the squad. I talk to players directly. I don't like to give information out about what we spoke about. So he's not part of the squad at the moment. Andre is, as everyone knows, a legend. He's a living legend of Ghana. What he has reached, it's unbelievable what he did for the country. It was a difficult decision, to be honest, because I like him. I like him as a person, and also as a player. But this is the decision we took, and I like I said, it's not like we totally agreed, but I give him the explanation, and he holds the record in games playing for the national team. He has, achieved things that just a few players from Ghana has achieved, and it's very, very difficult to leave him out at the moment. But at the end, we as a coach have to take decisions. The best decision, what I think for the team, and this was one part of the decisions. Head coach Edema senior most national soccer team Black Stars of Ghana coach Otuado enso enono na yamfenso on ma ye ka chen say we dey ye bisa otwi mu enu ntino country kakra fa kire Ghana for na ono asa otena Germany more enu ntina se twi no nhyeda ante na enu krose na twi no onte na odo ni chema goalkeepers a na se ubobom din omni the only best goalkeepers a Ghana ye wo ana if you are to send me farmer a lion because we goalkeeper coach, but we are planned to say line, but to go young goalkeeper so until the almost make sure say oba training sa distribution so. But in general, Brian Moore near coach 2022. Who was statistics this morning? How was the statistics? Okay. We sure say until don't worry. Enti eno ense ni nsema papa ya friend Otuado enso edija ye osi goalkeepers nsem de ye njan fama Lion Fatao Dawda na fi onankasa enso enya no goalkeepers otun sade from no on no betimi isa questions no enso ano Frederick Asare enso goalkeeper sa collab ni din epiemo na Frederick Asare ono goalkeeper edema club ni din ede Asante Kotoko na ebisa nse squad ebo din udembe piemo 2 World Cup qualifiers da enimi na assemble
na oka ede afan osenani age say coach Otuado enso nya gide wonimu ato nsada friend na mum sa call up awanyan obaye no ho ade post no a chechi boss sa adoe e opomu ede ma Ghana se na be ya coach ngide onya wonimu no obetime repay back. Even in Europe, Asia, Africa, we have Ghanaian goalkeepers over there, and even also in Ghana here we have good goalkeepers. But for me to be called to the national team by coach and also his compliment to me is a great achievement to me, and I am truly happy for me to represent my country. It's a dream come true. Going forward, I think that I also have to do my best and repay the coach trust in me. Yeah. Frederick Asai nkomo no yakosu bisa no se papa yi oni na yadwuma da Black Stars wa tonsa da Florida na ekwembe na fa so de nim coach Otuado. For me, Otuado is one of the top coaches. Very calm, very humble. He's always stick to his plan. I think working with him is a great thing for me. I've learned a lot. He's a ball playing coach who always likes to play from the back with the goalkeeper. So having him as your coach gives you that confidence. Even upon several mistakes and all that, he still tries to encourage you to always do the best. So I think with the personality, he's a great coach. He knows how to calm situations and all that. So for me, he's an experienced coach. He has been in the Borussia Dortmund team for a very long time. And so for me, I think that he's one of the best coaches Ghana can ever have. So I believe that we should trust in him and support him. We Frederick Asai goalkeeper Edma Kumase Asani Godoko any call up to the Black Stars 2 qualified games at Ghana. Yabo World Cup on Emuno against Mali na Afri Central African Republic na Branton na Konya kwa jina mu bi ne nkomo na odi agyan and China kopiemu Egypt na se African amputee games no enso about we na Afcon de no na Ghana Black Stars yakon Afcon wo sa yentimi enje na enso amputee fonde omagia toaso mino na ronchema deputy captain Adma Ghana amputee team Fuseni Idi na ebopin yebisa ne se ene wono usiakan aye traki club team mu na mubepiem Ghana aya ban etuam ticket Adma se na Black Stars na osi dabi ne business ene dabi dia edenti by force se so be siakan Adma Ghana amputee team no nchechemu odemaye eni that me and I made ticket, and I think say nyame nkwampo say I'm the assistant come so minim the echo obi na try the ticket by force bet all say yeah ball taking all say ye different country players in a the able ye ohana mo mine asen obi a ticket say ye hia mo camp this day into the catcher club ne say o mo release o mo the letter crab the ebeba but you know say ye train emba and also one console our club no so no among respect you and the more you play international games the more you get a better team and the more amount for the ehun and say oh one participate here if somebody participate e be anipa no okra we this be e be ono put effort kakra o make so oh this guy is good more than this guy until your hesa na so no Charlie say ye train Ghana for and here ya ebe docuno kwantino da bia na ya di ka boy hu say if we see say on be failure je yankasa ye de ye defend ye hu de be ya clap ye bono so no on be respect ye Inti we enso sama Abrantia friend ED enso edijan deputy captain Edma Ghana amputee team no emu nkomo enamdi eja no UEFA Europa Conference League no enra final game no enso etimi eba so na Olympiacos etna search Fiorentina after extra time omu twa mekanim bakwa Fiorentina entimi anti Abrantia nidi ede El Kabi in the 160 minutes no na Abrantia enya the oligo Edma Olympiacos na esenkunundie enso Eddie Mauma yerimu komono enso Eddie Ejari ni ado boniuchi online nei ono so Eddie Nsamba tudwa say 37 years no Eddie 19 years na nei was spend obomu na afie nei Italian Serie A na aba na wie yi ono Leonardo Bonucci no odi nku kaka nyina egu forma football de on twaso enso enya adwuma eboma odi nku kaka nyina egu forma waretai enso Eddie football mu Barca eno na betodwa confirm say Abrante fan Hansi Flick ade ampanifo enso bondi say nei omba head coach enho bokwe fan Barcelona
2 years deal na papa ya fa na Hans Flick enso assign e de ama base de nkomo no enso e de eja unim se Chelsea omo tata na se Leicester City head coach and enso de Enzo na ne Eban se Enzo ndie wajatum se udo nchi mo Chelsea na kwa no beko enu nti Leicester fo nso se Enzo no beko dia ene papa ya fa no Ruud van Nistelrooy or head coach edema PSV mboboko no hono mu na fa ko fa papa na be pie mu enso England na be ko boboko a ya fa no Leicester di mu nkomo no enso ede ejao Bayern Munich enso ama appoint papa for the Vincent company say ombana fi head coach no omoba adwuma enfa emom omo papa no omo wurawura no omo say Bournemouth ana say Boboko efa no aya Middlesbrough omo head coach and din enso ede aya Aaron Dunk one papa for the Vincent company enso aya adwuma anunti no omo ka fa na beka company na fa mabom aya adwuma ede amaboko a ye fa no eye yes Boboko a din enso ede Bayern Munich na bibia enso akokama ede amoma yerimu nkomono enso ede eja Brentford Andrew Lumin oye goalkeeper ede maboko ani din ede Madrid na nim se mbeka ya Madrid against Man City Abranten eye save se enne boy maboko efa ne Madrid enso timi qualify Champions League final no omujim konkuden na obi ahwe nim se final am ne Dortmund di boy ni die Abranten fan Andrew Lumin betime giremu na wada post mu ede Madrid enso ne eba no se Abranten no na se wonya air flu enu nti no akopiem Orlando nya ti onye onim team no na kopiem Orlando no kwa eko inte likely se Champions League final eba so Saturday yi Abrante fan Andrew Lumin ontim engem ensi akan enfama Madrid boboko na Krotoa anhwe beda pomu enso ede amaboboko efa ne Madrid na bibia so akoye ede amomo Inter aya Milan omawuremu omse Manchester Abrante a ye fan Aaron Wan Bissaka Abrante omu ehian 26 na Abrante edi na omse Abrante omhwe bola obo o England bipiem o Inter oboboa ma bibia enso etimi akofan ede anu ntino 10 million pounds omni uromu na kofa Abrante efa no Aaron Wan Bissaka bipiem o Inter na bibia so akokama ede amom Chelsea Man City omunyina omso me interested wa Abrante a ye fan Alphonso Davies emu na Alphonso Davies say ono no onya class obo club bia than Madrid enu ntino say onya Madrid dia ene fa ha enu ntino Chelsea ene Man City sa eye interest a marini wa Abrante fan eye Alphonso Davies mu no obo adagu ba bia enya sem kotoa ye gya so de nsem no asi na bibia so akokama de ma Tyson Fury ena one eye Ozana Usyk unim say first bout no eba so na Usyk echi Fury ebobo no na ezene ogene bet na enso di gu ni nsema odi bet na kopiem o Ukraine na return bout no enso eba so confirm date ni aba 21st December 2024 Riyadh hono ne na say return bout no enso eba so na Tyson Fury ejina kumu ahwe so betimi agesa ene title no asan kopiem o ni fia emre ni krabia na beche on this note ejina so ne den nsem ni asia na fe captain in the morning enso atwa so edi amamidin Yoshua Kwabena Jenim Yosef Fajiri afei eye Roman Asiterat ene Benito Mauli enso eboide bibia ebejao ene anope captain in the one wo for manfo over to you. Rise
Ghana Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Young Fast and confirm the sports team Joshua Kwabena Ejenim Kofi Ejiri Ben Mauli Raymond Yet was so ewa ha eno mo hwe obrana simane duenum pepepe na agba pa no pa no nso ho machi eno ni dwumadi no edin Ebrani calling Tia Shada and say Branny be brace my dunum bako and now bapa no part non son of Fremi or Boo ba Ofuri Amanfo and Tempa swam when they all my wodano. Never wish you woman a fee get to me at Wasso. My emfawi and Shasia. We say a friend on a queer Afra, love. It's your birthday today, a glorious happy birthday going out to you. A queer Afra, love. Uti Ernest. It's your birthday. And also to you, Bishop Bosheba Augustine. Mavis Ama Frempong. It's your birthday today as well. Happy birthday going out to you. Ghana Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Eyiram Yawo Dag also wawo de ne Eyiram Yawo Dag aka Crystal. It's your birthday today. Happy birthday going out to you. And also to you, Isaac Sam. We see a friend of Psalmist. And also to Bright a Champon. A bit more friend of Father Dixon. Him say omo da so friend is adia. Bright a Champon. A bit more so friend of Payao. And then I would so happy birthday and confirm our Payao.
Brighty Champon. Live long and prosper, and of course, TB 93.3 and beyond. A very good morning going out to you, Mac Baron de la Dem. Mac Baron de la Dem. Dinan Wadene. Baron. Okay, I don't see my Yamra Hanomo. And also see a Miss Sister Medinachi. Miss Sister Medinachi pair. And they na woda. Inti happy birthday in confirm Lucy or say Konedu. Lucy Abena or say Konedu. You papa the net for no one or say. Eti sister Lucy anope baby I will be riding kan ho. Unim dada ye beye why? All right. Oda chinti obra kwantu afutu na de sua wom se na de bia yesin konwa ye no and then no obsession ye de ebrew brofo kasem or say set goals that scare you and excite you at the same time. They are the ones worth pursuing. Set goals that scare you and excite you at the same time. They are the ones worth pursuing. Anope Odachinti dear dinam I don't know. Set goals that scare you and excite you at the same time. They are the ones worth pursuing. Anope dear dinam I don't know. Abusia tie America ga cho se brand community nya dia be share that ase bebre sa. Yes I was so di bribi si wani so a wo utimi ka say Charlie ade a okay di he wo ye sure say bebam o say o me tu kwan this year me tu kwan passport kura wo ni bi me tu kwan. The moment I be set is go na ebe hunehuna at the same time utia esan ye nije no eno na ebe boa maka say eh na me so makọ keka nsem pa o ma me ntu ho anamon afi obo so wa hya ase se utu ho anamon ebe ba cho passport office we he yeso we wa ha enti kwa be na be fa so ameye bi yeso fa we be hye ha fa we wura ha fa we si ha eboa wo ema udi akukuduro edi edi ne awo ankasa udi asi wani so no udi di achire goals a ebe hunahuna wo tun say eyi ade die afu e wo so be dan eyi ade o betumi aye o betumi o se afu be bi o adwuma eyi o betumi. Set goals that scare you and excite you at the same time. They are the ones worth pursuing. Fabibi su ani so wankasa wo kireki ma kire wo ho kra wotimi sere but nyakukuduro ka se meye metu kwan meware nyakukuduro ka kire wo ho se afiweyi ka premi ni bi but mesi dan ka premi ni bi nanso meye wei e pa wo ka wi a yamfe ensan hye da mi fam o ye tu ho anamon ka bibi ma ni hunehuna wo na mo ani nsanye na fe yire wo ho ka kire wo ho se I will do this. Eradin kan ho no mo ayen ye da chinti de ye de nam ene anopai eno no wo da chinti de ubon krata obrade mi edrechiro menenamo obrade mi edrechiro Obrade mi edrechiro menenamo obrade mi edrechiro
Ebefa o. Baby a obrade nkrofo bi akoduru pa no. Me pacho aya amoma baby ene nam ni baby edi akoduru nyina no, we should take solace in the fact that Christ is on our side. So I always tell you, say, we got Christ in the boat, and no matter what will happen, it will never capsize. Me pesa wo di show tirimu sa emfa ho ne baby a one nam ewo bra yi mu ubeye yie eduru baby a wo face a challenge part of life. One hwe ya utumi ka say ye afa mi ana me ye say me ye ma mi njemu. But I am here and I carry a message. I carry a message of hope and not hopelessness. I carry a message that encourages and not discourages. Baby anam bia, djuma bia wo ye bia. Eye normal, eduru baby asa wo feel abamubuo, ma me nya de nsi okwampem baby mfa. Ewo ho. But ne ete ne say, se wo mia wani na se ye niema ne son ene niema no ye no na de koduru destination a afa ye sue wo hu se ahomegye ne kese no eho ne wo ahomegye kese e wo ye destinations nti ya na wa mia wani an kakra kra wate uduru ho ahomegye no ebeba Ghana Chamber of Construction Industry almost say are buying at the contractors a cap boro bear 15 billion Ghana cedis. Or say are buying the contractors a cap a boro 15 billion Ghana cedis. And ono a Ghana Chamber of Construction Industry. Omo can say asem Mami mrafia ha no na afi yemfa de ubo enkrata moboso no adaroma emfa ema yewia oya aware say some big issues bi wo ho no mo no so yebetumi ahwa kom na yedi ni nyina ho nkomo ede ama adwempa po mboko de Chedian Panyanko Adaroma na so nyame adom me so me ho ye ba afia bibia boko nyame adom boko radiasi me jiri se obi atumi da yie ni de enenya possible ahometesem kanea no mo so ne breben enne de na me phone na dum timenti mi anche obi akra nkai na ya were ho se me so me fan de si me so ena me dae se bi anka kanea ne so a obete nka mete why me nimu breko potin a mo so kanea ne de but eche yie pa che ansana me te se fan bi bo eche yie pa ba me nimu breko potin okay ene bia ba man so ntemu me meje di because 10 na me na mentimi an check time 12 yes 12 mentimi an check time ene endra na kasa me ya me da ntem so ye dan kra be da ntem sa me da ntem ase eyi bi ayeye ntine ya na oye ya na amawa emremre bi na wape ba bi ada me da ntem eye duro nu a me no no and I said dia ayi me kan ayi afia person wo jema no si boni eduru a me no no eduru no ema wo me no na anwumre ahụ endra anwumre na me no ye but ade chi nyina na my style bi no nso ye waduro ni bi wo ha etisa ala wunum bi sa da dabi menya num bi sa oh adwen wunum aduru a wonom no tise bi a endra but ade ba chi nyina na ase edida wo so sa ase wani kumbi wa emremre bi timisi no timisi ara me mo aduro ni din da se aduro no me aduro me koje ayi of friends me koto o mfro say wo green enti me boni din a na ni omo nchirimu bia no me de ama wo jai yate ase
na say no mama ni paboni ni bi oh Debbie oh eh paboni ni say na why Debbie anya adu anya wo kra me ka madam oh Debbie she ni ho sa oh that's yes and now na odun bibi ho fu me say the oil me ho ya ma ho mete me ba choma te ase what you say okay what you say there okay ano person o chechere ni se mu ana say no na person me cheche but gay person o che say I go explain tire no evidence anyways okay nti modaro ma mo me ra da bon krata ni mu na yemfa enkomo e wo ho no mo no mfa matiefo ye a na ye wo ba ko mienu bi betiti akira na no so yetimi ahwe titi akira nti modaro ma mo me enkomra abusia anapa no watwe agbapa ho sema enum da bon krata mo boso na ja ye de ebrewo na adwempa ne afia kofi ne afia edem na ye de the chronicle da bon krata no na hye the chronicle na siedu nketia da ha general mosquito wase wache atofo sintum wase nana do dankwa akufu ado audio so mo NDC fu abobo efa atani general ho no wase wo mo chini tummom na aba we pese wo no mo ya no e criss crossing na ko che atofo sintum nenso nipa wase ya chini tum pa ene wo mo atani general ni mom enti wo mo de o ma hwepeteta krama hunu se atofo asen no na mse ne hu ye o mashi keke adu show boy ni atofo asen hu ye wo mahia ma tese ka omunya no a kuku o ma chi na to afiase na nke ye kosra no di nkosu akoma no ki ye kosra ne de emo koma na no kra pa fe na prison officers fu oba fifi mu nim se wi bi shemu ase we bi shemu kasen ti omu cha hwepeteta kram no mu hwani o ma ejeje ba no a eni sani atani general so ne japa no audio no mu nsem no sitia oh katofo sende kan ye mi se ni wuo mu ano no na fiase da ano no nanso nyankopon a onye onte se ni penti ate afaso nti no esi edu nketia da ha no mu a o chire nsem wo na yase o mami fa wensi ha se na membra ha onimonyamfo kwadwo opon enkroma onimonyamfo kwadwo pon kroma ye mprempre ye ka so ye soafo hwe enwuma ne adansie nsem so no wo kacha contractor fo ewo krom ha se ya ekwan na ya kire wo mom mfa so a contractor fo bu on mo abemom sika bom sika tuo pepe ya adwuma no keke no no one nam hono asesa anwia no asesa chips no conference no me shavu asa me shavu asa kra na me sofi no no one nam ho emra bia ne nkrata sem bia se wo mo hwe so di so tote no mo nye ti safety protocols bi nso wo hono mo eno nso ese wo mo hwe na wo mo hwe bom ho ban ne ade ni nyina kekeka ho bia onimonyafo kwadwo pon kroma chire mu chire a contractor fo omomam ho ban na nioma 1212 bi from akono mu ni wo mo hyehyɛ so na timi aboa moman ye de adwuma shom so ma ye moman no so akonani mu na yesi mahama name pops up in AG Dame Tape Saga na asem ni nyina da ne sai Ayora Frank Davis na da hai ena Ora Frank Davis kwa kasa mahama atani general semi on jakpas mahama chese watria twekwa no otwipi no opeso ohoro aban na so no otwa asem die no mo bekoso Frank Davis na ekon so MDC for na so that two man no agu ade no so na ye recording ene wo hwan se ne be ya asem no kra be twa akire mahama so kra de na no atumu bi ache so onde osusu jagu mu ajanserema ohinta dua akire tu jagum tu nanso Frank Davis asem no wonu betwa so akosi so mbe kan wie ti ho asem eda hanom a krate ede aba na asem no ene otu free Bible mu onu oyi free Proverbs chapter 12 verse 20 we your dadafo a ko na ko kenkan
na hunu odada ni baby a ogina ewo nyankopon afam so obekwa bronsam chance obekwa nyame nchen a kwana kwakenkan bi na wan kasa hwe na sachira na timi aboa we the chronicle Delbokrata abusuafo Ghanaian Times Delbokrata no emu ensem ana mede dan we na wode aba ejiremu ese nep wachaso mabọ mo de pa dwumadie baye ene etimi aboa ama enwuma chese enam so abiebie nkoa no enam 103,871 we Ghana man pen na nado dan kwa akufado akra na dis asem we tu dwa o ene o chese fiti afimpinu ene du enso a ne saka tumi na nep dwumadie no enso firi ase no ene enwuma de omabọ mo den pa abiebebe ama Ghana fo anya bi ya eno nso edisika eto won mu botom ama asetrem enso aye mmere ede ama wo mu nti wode Ghana man panyin na dan kwa akufado akramfo nyini ene DP asem no so krata feto so enkono the Ghanaian Times ede nsem nchechire mu nyina ede agu eye eho no mo owie ye no ana wo chire mu ese Amnesty International Report Amnesty International Report amode baaye no omo chese enipa maako wo ha ene aduowoche 9 ana chese won mato ananmo ewo ensiado a ase ade cropot ya emia wo mo no eku wo mo nhyeda esoso eni ehu enchirichirimu anaso o mahu ya de wa eku sa eye adehie yi mo tie no nso mu nchirichirimu nyina no Delbokrata idi abaka tefeto so miensa ena wode emu amanebo no enso edi aguo na o chese Ghana eye oman a edikan ewo abibiman mu anoma watimi abo moden ama dwumadi a wo friend say small modular rector eno so etimi afiri ase na ehun ensen kan di dwumadi a ehihye yi eba beye nyina watintim ade agukata feto so eye edu wadaroma pede Ghanaian Times say na African kan etumu enchene na yenuanum nkramofo nso a aya omutu kwan kobompa ye maka fo no wo chese wo mo di kan no fa na di kan no omanya atu ai omanya atu fa a chese eja wo mo so di omani ekire mu juda ohun juda na ya omukọ no ana nkramofo na ya na je omukọ bompa ye no meka fo no ti we also am so makoduru juda juda de ehia juda bi wo ho juda de busuankuro ana ewa he asie ho ani ebe de juda abi nkuro ni bi ewo ho no mo na well eti omukọ akọbọ mpaye eti so omakọ akoduru omatu afri tamale akọ akoduru ho no eja eno wonsankaye krata feto so ensia nsem chechiri mu so ode aguo na owura JB Dankwa adu aja nipa bonifo bi kwaje ne nkwadi fi ne nsam ono na asam no sexy dondon so ada so ade ne kwani ade na ba de ne kwani ade na ba saa o ni ni aba akwa no ka no de MCS ya bua no kunfo kora osesen ba sexy dondon de ana no okọ ye wo se ana no a ono ada JB Dankwa wu ye no se ono no de ahye wafu ahye baabi ye na dwuma why ono sada no na ni abra wakọ ye adwuma nya kakra dia bona ta so ti ono so okọ sisa engine ati ozo kwa sisa ni engine ati na mo so se wakoku obi sisa enti on for evidence bra nko pe ahawofo ni bi mra ni on megina adaka mu confirm we dey be possible ono akwa enjoy no ana so mo pe hu video ahwe pe video ni ahwe nya de mbehunu ni evidence ntena ho kwa be fo ntenta so akotwe ipono mo do ni bia da be tira mawe ade mbehunu abeti fono edi o kire sa asem no na wo senka court koso asetena na so some no okay we are from say Julius amudi ni Julius okay
sɛ me no kɛse sɛ ɔmo wɔ ayi ɔmate atua ɔmo kɔ strike ɔmo a wokɔ asɛndi bia ɔmo hwɛ ɛboa ɛma ɛyɛ otemuafo no adwuma no ɛnso timi si pisita no bi mu kora ɔmo kyerɛkyerɛ nsɛm ɔnsɛ buwa no yɛde wokɔ kɔto a wonte borɔfo te bia gyagye ka borɔfo na ɔno no kyerɛkyerɛ mu de ma wo ebia so te borɔfo gyagye ne ɔno nso wɔnte ti ɔno so no ɔnso kyerɛkyerɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asɛm no bɛtumi ahunu no ne fapem no yɛtumi abua ne yie saa nkurɔfoɔ no asɛm ne yɛkɛn ɔmate atua enti ɛso ɔmo ate atuateɛ no ɛnam so ama JB Danko aka na asɛm no ɛwɔ sɛ nka kɔɔto kɔ so asetena so kɔɔto atu ahyɛda tie ho nsɛm da ɔbɔka tɛyi ɛde aba The Ghanaian Times amane board nam ene anopei eno no. Daily Post da ubokra tano ena mede toa so. Na Daily Post di abase Martin Kwegbu. Obra Martin kyerɛ sɛ ai atani General owura adame. So wakɔso atena no office hɔ no mo a ɔbɛtwe asoyɛ no ahyɛ atachem. Kyerɛ sɛ wɔnsɛm fata sɛ akunya no ɔnsɔre so. Ho asɛm ɛda hanom sei okujeto ablakwa nofton mra hyebedwani ɔno so kyerɛ sɛ senatefo no ɔmo so ɔmo ton wɔ mo hotels ɔmo chem sɛ 60% share no nkɔ ɛyɛ Rock City hɔ no ɔno so hwehwehwɛ Labadi Beach Hotel fo nko ankra tamu po ahunu sɛ si yɛde Labadi Beach Hotel to hɔ kra no a owo sika mani bruso ebroso ekire so kyese edoso kra se Labadi Beach Hotel kra betimi aso Rock City Hotel ase enti obi a oye ogyina ne na so sa hotel a ni mu oduro no ono betimi a finance Rock City Hotel no edie na kire se Labadi Beach Hotel no ogu enti epo obi ankorankora bi abeso ni mu waso wonte ase enye Labadi Beach Hotel nko a hotels be mi ensan wo hono mo a omumu oduru peme jinomo naso nti no senatefo nhwe yie pa o se na na dokura ntwam ontwa sa de onimu Rock City wura no a wo ya abamu nipa no aye ye de sa hye na ema no ehu hia enti abusua ho asam eda agenda nyamekase oguso yensenkyere ne na yesi onimonyamfo Joycelyn Tetenso menstrual hygiene day namso emode nyoma bi akwakoso eye ema ya ewo na bato mpeso ane so no de akoto akoso wo masen eho asem eda hanum secretary ede aba na yesi Arise Ghana fo nso owura Mona Bernard Mona onimfoni na da ha ni atani General de ka ho na usane wa na ni ba kwa chi na ni ose o chere ni wa zege ban ho ni wa chere kan so de kamwan sorry frɛ ku nwan so sorry kura so onye ne tenten atani General na okrom hasere wa gu ni ho fin audio no a DJ boy nyom bofo be boy no ne ho aka adwa mu ntia be ya Godfrey Dame on resign na so okoso atena ho no mo a afi on hwa tentene ne nsu biewo yem frɛ no soafo hwɛ atentene ne so na emom ya be frɛ soafo a ɔhwɛ atenchia so enti won hwɛ no onu a park ni tools ni nkukudi ne kaka na wonko no ase ni din Arise Ghana for so de no Daily Post anapay The Daily Searchlight the bokata no mu ensem abusuafo yi wasuma na mefa ntoa so emfa emawo na wade ensem bi atoya no ma wade orura Mame Joyce Bawa mfo nyine di aka ho na Mame Joyce Bawa no wono na wo hwe eye ankane mampanyini orura John Dramani Mahama NDC amanyoko ni Frank Atuni ejumadie ene ne hyehyeye wona hwa so ede ema no akosigboni frɛ ne sɛ aid na asɛm ɔde atoa ne kyerɛ mu sɛ saa cedi a na ho ɔde gusu a ɛsa so dollar ne pɛ no opɛ ba bi di ne tire akwakwɔhyɛ no wɔsɛ DC fo ɔmo se ɔmo de yɛ ni ma de ba ba mitim ayi cedi de dollars so akwɔtɛ no unsa enwura bi ɔdɔ sa kan ya fia
Efi ade asem beba no pay ene ye yawada mesere ho. There be say no say oh yeah bana. Na na brewa you know. Eh yeah pacho. So now we can say the man for be. Anu afam. Say you know oh yeah anu asa abiem. On fe na brewa. De ka ho ne de agi so omo akore. Atoje mo. Hey, adu tawo kwan ho pa. Eframa kura ye fa hwi. Kata. Nya papa. Sa no no so aye. Hey, adio. And this was o ma hu say ense bi nam da bon krata ne abefo ntentan so ne kasamfonyi ne kasafidie so. Asan owura Jordan amani mahama akwhye bo say wono oba sidi no what the nefua poly wo ha 100 days edi bema dollar no ne ho aye mobo e wo sidi nanim na no na owura Jordan amani mahama ni team no ma me Joyce ba wadi mu tintiman omu chemu se omu sere ganafo omu pamachew omu de omu mpeso mbese gbo biara be wi akire no omu ntimi ndi so se do bi kwa hye agbo so obechi dollar na hye dem di ki akwa my GP a enei dollar yi a pia chese ihwe no kura mpo ye hu papa yon papa na kana no atum wo ho omu de omu so omu nka bibia tesa omu sere ganafo omu nka bibia so omu ba omu di nafua poly wo ha ebe hwe ama seed na ho ode no atimi agina brane na mmomu no wo mu onim die bia o ma kire a o mu didie so o mu di gu akwan so a ebe boa ama eye dollar no ono so nanim agu ase e wo seed nanim eti eno no nya nafua wo ha aduma da bi ti o mo sere mo a ti ho asem eno no na mum adion da oboka tesi on de o mu so o mu ni solution bia. What's what in there? Was that this was see the no there? Omu ni ho ideas bia. Omu ni ho hwe. Sa no atwra ba wa ha. Katafe to so biensa. Ana se bi chechiri mu eguo. O hwe ne katafe to so mienu na. The Daily Searchlight e bo amane e chire mu ese. Oru atofo sen. Ne won senkaye akwakwadi asandi bia no. Ambulance won senkaye no. Ano se MPP ni NDC ano mu mienu we aso ha ana we aso ha sa agro no mfa ni se kura atwetan ohun ano mo twe na adayere se benta wan na betwe na nyonko etia hu nsam kaye de bokata odi aba ana wode eye NDC amanyoko ntutuna ni Owura Johnson na siedu inketia aka Chairman General ordinifo nyi de atwe ha ana afesu no Owura Frank Davis so enfonyini eda ha wono so eya abedwaku o mo na hwe amamra dwumade ntotoye eso de ma New Patriotic Party amanyuku no wono ana eye wonom tutuna ni tie no asem de oboka tedinam owie ye wo kire se wonom a womo echi eye frango ahyen ahodo wo Ghana ha no fuel tanker drivers for no wonom kire mu se omo bo National Petroleum Authority for abaso pa Owura Hamid Mustafa omuteso wayade sanse nanse so tie omka so mo tie twa omo nkwa adwuma sanse omakatwa ene enuoma bia wo se omo nsaka ne boa ma adwuma no mo de ahomekeka sonko ade ye adwuma no omo hu se saa na wo se ekono hye no nkode saa etu omo poso omo kakra na wo chese National Petroleum Authority for empanyfo de hye agu akwan so a chese osisi ade omo haw ni nyina no omo ahwe na omo siesie tie no so nsem de oboka tai ede aba ewa ha ne nsama aka no de oboka ta wo de edika de asomwo no epiepie omu dada tie se bre ne adaje esoso ewo eye eho ebiem the Daily Searchlight amanebo the anchor revealing the truth what in some ba na a National Union of Ghana Students nuksufo ena omo so apachoyi omo chese asuanfo bi wa brochira o mani atutu akom nsem wo mani afeta wo mu ho papa bunu ni beka na ni afeta no ho ankasa ena omo gwa brochira ho na chese enioma nkodioma ba asuanfo bi bede ti omo so gu ase ha omo gu Ghana ha no mo epa ban chose so wo bibia
onye na asuafo wa brochire a omani so am totɔ no yenhwɛ ne yɛmoa wɔ mu nti ɛho asɛm ɛda hanom sei na abra kwanso kyerɛ sɛ nani abede sɛ kɔfo bi di agro bedi nti demonstrate han bi ba so yɛnkyɛ wanhwɛ asenetefo ɔmbɛte ɔmodre wɔ amfidi ahodoro so kratai edi mu nsɛm aba new Takoradi 60-bed capacity polyclinic commissioned. Na ukwa Takoradi Western Region honwa hospital ba kupa jidi efian kwanta. Enye se so bi yade se yade no ko efian kwanta. Se yase polyclinic yi oma bie no foforo ma so ma sini kama na efa papa mi hu kura mi se hotel. Sa na ye hospital polyclinic yase eba beboa abeso adehye wo eye atoemantamu asen Takoradi mpatamu ebeso wo mu asen aboa na pomudensem agina ne naso na de bia ye kwa afian kwanta no pressure no obre no eso ate kakra ama wo mu wo afian kwanta we beka ho a ebeboa pa hospital polyclinic ndi efe papa mo de yi Ghana flag bia sense animu wa hanomu a womo abia no kama green Ghana day nso say aka 8 days so ti ya troto calendar no so ye bedua nua the anchor the ubokrata the new crusading guide amane bo de nam ene anopai enie na watwamfanyi bi ade aba eye Ghana mampanyini abede kira ono kura ye frankatuni ade ma osokokroko amanyoko ni patriotic party Dr. Muhammadu Bawumia enfonyini eda ana wone eye TUC mpanyufo adi eye ahyiamu ene ensa ato ensa yemu a chese echi a esen enso esere kire esen enya asam ketu akura na eno na wotem se TUC fo mpanyufo ana wonom ebo Dr. Bawumia baso omo chese na ni suade hunu no eye kejua chese eyade a esombo pa omugiriye se ebetumi aboa ama Ghana adni atimi adane nada ye kaso Ghana de bia kwa amanone a na amanonefo uhu we na atitini wo na hodem de o makoma ni mputunwumam Dr. Bawumia say it is possible Ghana so betimi ayete say UK Ghana betimi ayete say US Dubai Ghana betimi ayete say ho eno na tisufu cherem say ampa Ghana betimi ayenso ampa enti opanyi no onkoso ado onkonkoden na afi Ghana for the 2 minutes ni nsem a wa mana ye possible ama ye nyina tie ho asem eda ha chama nso na sha wan kwana hoyi oro se eche me sabonsu ono sa wodi ba omi achi o na asi obu nyina tie simu a eja omu ye campaign na so oja onse we no kwa wuntimi nkasa bi tie otete chire osa tie ho asem eno no na osi opiem wo intensere bosumfuo wochese womososo omakwa akonya atemmu mapa eno etia eye akropon hene na chese ya hemfo nsem na asore no na ahwe asem no kodi asendi bia no intensere bosumfuo omwadi nkunim tie ho asem na da oboka tai ensoso aboyen amane ochese ashoye omuna hwa amana ne djubadie ntotue eso foreign ministry no wamu chem se oru akruja to abrakwa north tom la sebedwani wo ya allegations bi ditia won na onhwe no ye papa nso mankrofo ho ntowo mo akruja to abrakwa hi adwene na foreign ministry odi from so pe no atia senate for so odi free senate so pe no de akọ national cathedral so asemo etianu wasem da bokratai odi aba ondi osha na asem di kuruba no kwata asem aba semu gabi na krowo esoso MPP amanyo kontutena ni ahoho kiremu se Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia 2024 election no kude ku chop wadi nkunim dada
ti wo mo maka ni nyina no ka be kra ko bi ankope baabi no sekete no na nwene no ho na de aya na aye no ɛho asɛm de obokata yi ɛde ɛnam ɛnso ɛwa ha na ɔsoafo no ɛna epempe de wɔhwɛ ɛyɛ enwuma ɛne afiefie dwumadie ntotoe ɛsoɔ Minister for Works and Housing ɛyɛ onimonyamfo Kwadwo Oponkroma wɔde atodwa kyerɛ mu sɛ ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛtoto nneɛma na yɛboa ɛma ahunidie ba no apomden ho nsɛnkaeɛ a ɛyɛ yɛhia asɛm paa ɛnɛ nsuo tɔ ya na ɛtwi fa nkurɔfoɔ nneɛma so ɔba yɛ n'atra yɛ ahodoɔ a yɛninini ɛtene nyinaa no wɔkyerɛ sɛ wɔ sɛ yɛde yɛhyɛ gu akwan so a ahunidie mapa bɛtumi akɔ so na yɛayɛtumi abɔ yɛ ho ɛban na oyone biara so ama metwe yɛn na no so kratafa to so du na the new crusading guide ede nsem ni chechire mu ede agu na we say no na wone contractors ahodo edi project ahodo de mama wo mo na ede ahyiamu a wotu omofo tisi e ma o se eja koye affordable housing hu dwumadi a hunu se o hyehyɛ dan na obɛhyehyɛ wa bra baabi agata wo se da eda nsuo to anko yira mefa yɛn baabi wo se wo hwɛ na yetimi ekura ye nneoma ahunidie kwan so wo se wo ye ne saa na ni nyina etimi aboa amenyoma konkan the new crusading guide amane board nam anopai eno no the Daily Dispatch the obokrata no na mede to aso Dr. Alhaji Mahamudu Baomia foni da ha nana samu okenya se hwe adusho boy amamu no hwan so omo asesika omo sesika kra sesika pan se bia yese no basa na omani sika na bode nti nane we mu matibini we mu ntibini north for we east for we south for we obi antibi ntwetwa bi di da bi nya no kreda omo dia yempuntunjuma nti Ghana hanti mumu hu bi fans ni nyina omo di nyansa ato edia ye adwuma so nti papa ensem o kan page 12 da ho no mutafa kwana kopa bi ekenkan na edia plan de ya de pa ya plan me ye fe ye ndru ho kwa na plan dada International Development Planning Commission for NDPC for so launch Ghana ya ni swade hunu fitisabre ya kosi 2057 2057 botai ene nyoma bi apesi eduru ho ya ni swade hunu vision no ya draw to pepem ya draw to bookum enti wo peso ukan mu a ene na page 11 koho ne kwakenkan akenkan de bookum nipa bukumu mai ti ye bu nyoma o ye bu aman no bukumu ti planning for planning aka na yesi MPF wanso wam CEO akwaji abaso bobi ehun asem da ha Sam Ankra oye independent presidential candidate yaso one alternative force for action afafo wonumu kansem bi nsem kro no omoka no page 2 ene da ho no motafa fa bato nsem ho ya akratai ede aba we the Daily Dispatch anape the Daily Statesman man the boy no so edinam anopai ene yesoro ene watwere de ate ho no mkirem se osuafo a wono ana ehwe amanebo anase da obodwumadie ne ntotoye eso maame Fatima Abubakar watiasim atiese okọ eye ensrahwe na we no eye wone ensamtwerefo na edi ahyiamu tiaja oyi media house wesi wodom a no akom wo no akosra wo mo na afi ono madi nkomo na waje wo mo so ehaw ene wo mo so ani suade hunu na eja wo no so nim dia wo no so wo no so edi account no de aboa se de be ya oman no betimi akonanim na we ni minim enkran pupuni mantamu nkwa no ena wo kọ aprobo ya na se mantamu bia obekọ sanse enzamtwa adwuma nyankan nkwa ne ye no ti o kọ dia na wo se wo bọ modern mia wani na wakwase wodum nyina nso bi na atimi aboa ti enwa ma ne boda ha na sanso ana wode atodwo chem se Ghana mampanyini His Excellency Nana Adodankwa Ekufu Ado wotrese nani abere pa na aban ne de eba ne nwumasua so de a kyese obi ani ho na eye sa STEM education o mede baaye no
ɔmo ɛhwɛ sɛ ɔmbɛtoto nneɛma na atumi agyina na mo so sɛ deɛ sɛne fata na botaye nti a yɛhwɛ yɛ a yɛde STEM education baayɛ no ɛno so atumi aba mu na atumi aboa ɛno ɛho nsɛm da bɔkratai ɔde aba kratafa to so mienu ɔde nkyekiremu no ɛnso ɛde aguo na ne nsɛm no bi ka ho na so de ka ho ne de ka abrobro so de bɔnkrata wo de ka de asom no mu dada yes ɛbrɛ ne adagye ɛwɔ ho biom the daily statement amanebo daily guide the bɔnkrata no ɛne yɛde ɛtoa so yi na chief justice mame Gertrude Araba Esaba Tokonu foni da ha ne kyɛ ne fata ne paa na asɛm a matrafia mfoni hu nyina ne san anti-gay bill no ho nkomodie bɛhyɛ ase akoso ɛwɔ court na wo betwa ne nyina firi gadochi aba TV so ti ɛho asɛm ɛda ha no mu se kratai ɛde aba yɛse yɛ adoro nkɔfo miɛnsa bi esusu sɛ wɔn mo bɔ nkɔfo ntrane sɛ me de azigi bepie ene wa ma miska azigi ni midi bepie azigi on mazigi no sunza wa mumpemu agudi obu onu na ebi ona otwempra na damfo no ebi a bu group bi mu na ebi a oya penu we atwa ne sebe na nufu kra no de atum o gina hwe ade na efe hwe bi no wa hwe no wa kipi o azigi chesa azigi ni sania no osane ba no osane ba nti ebedru mi bi na esa azigi na ade sane me de beba bontima miska na sa me de beba ene na chese yese sextortion nsem wo ho brofo akase egu wiase sextortion enti yakase obusi enkofo tre bi yadoa wo mu ye susu se omo bonkofo ntrene se me de wazigi bepie enti eho asem kratai ede aba na baomia enso ene nsem ya so oni TUC fo kohia waka no TUC fo oh papa wani suade hu eye ni nyina aye ma ye kra yaji atum pa ne pofo asem se aka enti adusho boy de oda ha se ya ja osre na nanimu efe osre pa National Entrepreneurship and Innovation Program NEP eno wo kire se asesa entrepreneurship nsam okrom ha se dwadie ene wo mu aye so we be business e be se oh NEP no aboa wo maso masen panti na nado ena oka ne nsam akrata nso atwa ho mfoni ede aba daily guide de obokrata na truth and accuracy every day da obokrata no daily graphic okunini na ono so nsam awodo a wode aba no ana wo kire se aban se wohwe eba no enwoma ene ehwehwemu eho enumhyade a wo kire se afimpinu ne aduonu ade eba sikabote a awuramu eno esom Ghana cedi no 700 million na katafe toso du insia ana daily graphic de nsemi nchechiremu ede aguo ana ohia ne katafe toso dumiensa na wode Ghana mampanyin ni abede chire a wonu kro ya Frankatu ni de ma osukokruko amanyoko New Patriotic Party Dr. Baumia emfoni ade ato ho na asem ode ata ho no ene se Dr. Baumia ne wo hye Congress for TUC for bose nyame ya adom na Ghana for Adwuma no hye ne nsa December bosom da toso enso na obape obehwe no waboa na eba no enwuma paadie hu ensenka ya amamre ya tintim ya de ebon wo ban no obeye mu ensa kyeraye labor art no oso oba obesesem na atimi abbo adwumayefo ho eban na agya adwumayefo so enya ahomekeka soronko de aye adwuma sede se na efata oncologist wamo grofo agya pomde enwudwumadie no mo so die omode atodwa kyeremu se sede no masibi ekọ no saa cancer no kokram yade no ekabe ya wose atimi nya asoye a womo ebehwama saa yade yi omadi hudwuma no yenya bebre wose ahia centers ni bebre edema saa kokram yade no sanse sede to atose no yanhwe na yantimi ammo modern treatment centers no yanti diseases bi akeka ho a ebe ha adwene enti ensenkaye
the oboka tedi aba kyese onya bi so kenkan na obehu sade enti agya omo so ede adesede eto eye edwa maame Dr. Mary ono ye oncologist ona de sansem we di atodwa na ase wono mo no ana odi aba wo kire mu se agya efunu be de nkwa amene mu amanyo na no mo ka kire electoral commission say baby adina dru ne de wose wotimi bɔ mmɔden na amamra wotintim ya na nko hwɛ ni mu sɛ yɛde Ghana card Ghana husuo krataa no enkoa bɛyɛ adansedie krataa ma obi akwanyama yɛtimi atwɛ ne didi akɔ abatoɔ enkrataa mu no saa amamra wotintim ya na nkrɔfo asɔ mu ebi mu ɛtwene srɛ ne abasase yɛ ntiaseɛ ma ne nya adwuma no wɔsi isi de amanyoku ahodo a wɔ Ghana ha no nyinaa no aka kyɛ electoral commission sɛ ɔmatena ase wonfa ho amamra no kɔtom la se bedwafie na afie ho ano baaba ye enko so eti enwo nsem da obokrata yi enso so aboyemu enchirimu de graphic amane bo a wode nam anopa yi eno no okay na je modi asi sure all right yeah that's pa and the one krata ambo so amatimi aboroboro so de aman ba ma mbisa mo final question we na ye nko okay otu ado minim say adwen wo de sports de we ne de akire wasan ba ndro mo pa ne ho ntoma wo hwɛ sɛ de nsɛmtwerɛfo a ya ɔmo kɔtena tena mo radio ne mo TV so a ɔmo keka ɔmo adwen kyerɛ no ɔmo ne hyia wɔ hɔ ɔmo nyina ani agye ɔmo seresere nti me de mibisa Alfred Tachi Mensa Onia FM ɔmo head of sports no mibisa ne sɛ adenti ɛna sɛ ɔmo hyia mpanimfo no a ɔmo no ɔmbɛ seresere a ba ɔmo kɔ ɔmo radio ne mo TV so a na ɔmo keka ɔmo adwen kyerɛ ɔmo saa adenti a otu ado wasan ba the second coming no mo de mo di sports achi say na hunu no ebeboa so far no so ohwe said na amanfo kana Ghana no ihia obi a oye Ghana ni yekofa broni ba said dide ne ba kuromu no eya na ewo suru dodo ena empempen so say yese ene yemfa ya yenua ya ye dehye yese agya ukrompetedi na ma ebika ende ensem keka na Chris Houghton no ndo onye Ghana ni oh ono no ye Ghana ni but ono ne Ghana ni na wo ye no there's a question mark which is enye se onye Ghana ni but ye kan Ghana ye football metima ka so ono ni akire nani ni Ghana football na football na chi to ado nani di akire oh to ado wa bo Black Star now so Black Stars I don't just wait oh ya ne na tena wanyini wa 2005 2006 asemo yes how many years in but okay it doesn't matter because ayi Chris Houghton yi ono Ghana nya ye dibre ye beto oyi a obepre a ono kwa ne ni ba bi onenam and the topic wani obi phone ben ayi eminya sure say your phone no mo phone mo phone no nti no da bi adwen ho no a nti mun check in hwai say so ade kodo na e pam mo so de ade minya mo kwan na mo nko okay ni em ye yusu we ye enti said the mechanic Chris Houghton no ono won said dan try ha ye dibre beto ho no na ye ten nkakura se say wo ai broni bi kura ho se Ghana boja kakra wodi mu e na ode be ne nane nam ha but as at now ye se ye pe Ghana ni a sabi coach Adwuma no ni din wo soro anase ne modern bo wo soro a otu ado ne de be man because CK akono ya try no amfa bakui akwasi apia ono so amfa si wa hu enti ana ye hwanso so akakra de man no se wo meye no obeye bi onse break akra ye ko han no se wono amfa na ni bedi eche kakra man ne qualify ko world cup yi sa asudi ye de man no otimi di so ade ye koye si wa hu yes ye koye na nko ye yidie but mo gidie se wa bayi obeba beboa mo oh sure ana first no so kra no onse na pressure no eye more because o hwe ha na ehwo no no onwie ni contract no nti ano kra mpo no na nani hwa hanom no still otimi ye adwuma kakra de ma yen nti se ehwo no de isi ade wa wie ono ma wie but Ghana ye kotua sika ena ma ono mo wie ne contract ni nsi ye
enti ye pe no aye se wo prayer bi no akosign contract oh yes eno kra ba mo nka eye no kra wo ho the contract ni enso ye but ekutie iska yes obe end the contract no be ye adwuma no de ama yen na ye de team ni che no ana how many years I think say 2-3 years 2-3 years yes and omni sign yeah oh okay ti ekotua sika say is ya wo contract so a untimi sori se meja contract wo no mo e kosa ama ni ye ndi se open na ese football no open me prayer di se obetua sika yes nyanwanwa nwanwa but omo mpeso meka no sika wo ye gotua no ye ka se ye ka sika ye gotua no ye ka okay nti wa sign no ama me mu de wo gidie se sisi ya na ye pe coach a na hoden wo soro ye we yi a e na makofa nde na ba a o ye Ghana ni yeah okay adenti na nsɛmkyerɛfoɔ no yɛ wɔn wɔ radio ni TV so a wɔn keka wɔn adwen mu sɛ yɛ waka na adwen wɔn kɔ duru saa mpanimfoɔ yɛ anim ana afei wɔn seresere no sɛ ɛgyabo nipa ho yɛ onipa bi wɔ hɔ nom a ɛmfa ho ne sɛdeɛ wowɔ akyire na wo mmɛn na wo si bi ka na asɛm sɛ obɛn na wɔn hwɛ abɛboto on say nipa bu ani sunsum tim to so but metiase obi wa ani sunsum tim to so wo betima ke kan wadren ani say oto ado sunsum na atɔ mo so nti na ndra no me ne sirebo nsire hesa say nipa de nipa de e na ebi so wo mo kɔye no wonim settlement no say de se be kɔ ebi ado so bi da hɔ da bi I'm not saying say bia omuhia ye no I was home kokon. I'm not saying that. Yeah. But ye ma wa kwanya se mu mi se bisa question no. Na sa nsem na ya na wotena radio so ka no. Na ka wa bisa. Na ye ma kwanya. Oh yeah, ye ma kwanya. Yeah, ebi mu bisa ye. E ma wo yi wo ma no. So ehun. Na me ka no. Enka se dia me ma study and I say ma follow sports for press conference. Me di akire sa. Edru time wa mu bisa questions na especially omo ma no odin pa no chese okogina wa krampo a wo hunu question a wo misa se brofo no na ntumi nhihye ne yi a we bisa ne wo twi we mo mu twi otu adokra o mu bisa ne twi ma odi twi ya no camouflage thing o share that wo sua twi mienu miensa bi se wo kwa afa ne ko bio mani so o kan be ka se ye o kan ye ho ye emi juma o mu di no politicians that is what they do okay twi kakra se o mu bisa ne twi and I say that is what the politicians they do because almost steady terrain who say if you want them to accept you more go and speak their language yeah it they know and almost share that coaching say Ghana from the okwa that country no bear two sentences be on you so ye ampa when he did it it worked right now me am nwanwa obi ka jam say otu adu ketchi na ade asem ni otu adu ketchi a wode Ghana ni no ketchi ni o ketchi we so ka bro me nya mi bi say nyina na kwakosi say sa asem o kan ya nsa na o jai team no ho no say ono de o de Ghana any Germany esi ho a obechusu Germany over Ghana any day no na so ko mbisa no se si ya no na wasan ba ne eye Germany wa be coach no ana eye team ben ya ana questions na ya mo tworo mo so mu ko busa uduru a ebi mutimi ya sa o yes ebi mutimi ya sa na politicians wo mo na mo mfo mo yi nam omo me kwa de and you are free nchen and then person politicians ne je o ma home the thing is GF betima ye ebi o ma twora mo omuduru wono ya na de ne koso na make say omo obi a panyine bi anim sa de o se metoto na ni o ma ho eti na yenhye yes ye o de production here tight wo be da akoye do dey imagine kra say ebi so ana ekubi say wo mo a ye hu o mo kasa e wo kasa fodi so ne kasa video so no ye musa so o mo na call press conference no so wa na musifo yes wa na musi ni different from me o come to me atro dia man hu ebi afe na wo ba yes wo be kwa na kwaji udi also so no so we anya ntokwa o some we be say oh be con before leaving Ghana no
You made it known to Ghana for nyina say. O de the German news or German news one e to ho. Near to Ghana to her. Who bet ana wankasa ana. Oh kan it no be sano. Say see a team na wo coach no. Wasan ba wo so be coach e Germany team ana. Na ko yi anu am ye. So na ko yi anu am ye hu. Yeah. Because onipa wanya akuduro aka sa asem we e wo nipa mu no. Wo ye ne den Germany ni wo ni mo je. Yeah. Ado Germany ho on of. Say 2026 qualifiers na mo be boy. E ko ba se ni Germany hia. Obe den ahye wo. Interest. Obe hye wo. Ho de Ghana energy ni be push no. Was it comedy landline to ho? It also be sano. Like yes you be sabi. Also be sano. Song. I say. It's a question you are working in Ukraine. Enye some twelve kra pe say dem make some 20 anya kwanya kra mpo na. I was mo fa na adwuma yes no. They should think about it. Time na mo ye interview bisa no no. No mo bisa say wunya. Wo be ko no to bomb bi. Ye nim say ye bomb na wo to ye dia but chirimu ma yen. Adenti na wo be ko no. O kan say wo de ye di Germany ne Ghana si ho a. Wo be yi German over Ghana any day any time. Eja body asem na okay. Ono no opa chew opa nipa na chew so omra ma di aduma ne nye sa na community e na nye nko nye sa na tie ya go na chew ka na wo para chew ka go pia sika se wo end the contract omo kopa na chew omo pa na chew iri nkete ya ba chew enti omo kopa chew wa no man bra chew na wo be de umra amano obo nyi ni sen the thing is nipa statement o make ya sa no wo ko ana wo se chenchena wo pe no na nya ne akoka chense ya pe no to ara kidnap you no omo bie we mutu wo se wa apply ono apply ko resign ko if say na adwuma ne na ji ho an ko be resign say me nya adwuma ne bi me ko enti ni ba ya ko fa na ba ne ye se de ne hayen de ne hayen ya ho bo ya ho so kidnap you ye nya coach ani ye kidnap no strategy na bi no yeah, mutimi ye business. So near maso. Otu adono. Say Ghana naturally no. Ye good ye ba the qualifiers are. Naturally with coach or no coach. The players are good. Especially so obo qualifier no dey akot say World Cup or niti kura be see from abo because they know say omutumi qualify through ha it no they have their own target and they are being driven by that target no omo ankasa dey no not their coach be na coach dey on dey no ba be but niameme can say Otoado the second coming no he is not going to do anything exceptional. Also so mama good pa football pa. Me say obwa. Sa. One thing I me pe won ho ne say na ni edin. Etinka na ni edin na wasen ko ma kwan man crofo de ne ma hye ne so. Say ntin o jam adwuma ma mu no. E na me ka say me one thing I me pe Otoado ho. Ba nya ni coaching. Gaga ojina touchline na no gaga we hu ne. Na so no ye scouting coach. Me say ojina ho ma we hu ne. Ya ibenyam. Shishiwo. Na wana ni Otoado team ben wa coach wa Ghana ha. Asia. Otoado mate mi kwa ka chosa Samuel Akrampo ewo more credence than him. Asamoah betimi akochi Ghana Blasters more than Otoado. That's on the Jama one scout. But one thing I me power ne ho ne say nani eden. And Ghana institution bia ye hi obi nani eden. Ghana institutions bia ye hi obi nani eden. Wani nya de ntumi nye. Etin kanani eden yanka wa bai. To even extend sen mo na mo ka say kopa ne che de ne ba ye. I was saying we take advantage of it to build the team for future. For Ghana for and now wo kan the thing is and America no nipa onu no nya problem na wo mo matwa no ho ahia no because Otoado say ken no kwa de a enkaja bo metima ka say Otoado betima ye adwuma no say ye ma ne mere so on fa hye team no and a players o cause say players ye do mo ko ball afcon ne qualification no na do say players ne bae and do modern bomb kudu su mu nyina no Otoado na ko form do mo some bae so you could see say nko betimi aye. But the thing is, you be man sa akonya na. One mu no sa GFF na no, one man sa akwan no. Eko betima yen simple. See mo Otoado kwan. So one wan hye 2 years, 3 years. Obi a ha no, one wan hwem. Ko be Ghana football no.
but the problem ni nyina ne ye wo mo a mo kofa ne ba ye no mo asa be sunsum na de na koduru ani no ma gyan mu omo na sa be hwa ne na se akunya ti otu adu nye problem for so na mebisa question anopa no me de bia na anopa no na mebisa ho question san na nkomo yi sha se say adie benti na omo ti radio ni TV ni so a sports voice omo no enu ntina me nyame no kwe ni sports no the way I had de wo mu no me ntimi nya kwantie bi eti kakra bia ya na yetimi tie kakra bia yetimi tie ni omo kan brofo nse brofo no de ode to form no aka ne boko but ti say omo kan kasa yi bi madam won te hwe yo enu ani won te hwe enya say bia ye disrespect you bia na say ye bu obi we animtia ye mu obi anim ade animtia me ba bisa questions na say why na originate say ye yes sports ye de bibiri sa why this ade ne ba ga bia hyase na no ya omo kuma de bai ne na so obi anim sa rap we no why na de bai I was a ni pro no ni ebisa no the brain behind sa ade no because if you only me din komo so one kan asem na mama ante as football no me that dey wo kan as football ozu be wie wa bre wa ye adwuma mpa wa ye adwuma wa se etua but man ante hwe yeah dio as I say football na nkasa no e yade emu ohye emu ohye enya football per se agro sa games in America tuo ni ade no e energy so enti sa energy no omo de awura tuo ni energy get energy ebi de da form say ya energy na kam beka say energy ai papa yi kan na kam de sa energy na so na dankwaku ya bo amu yusu but I don't know what you would hear when you come in. Oh, Tia news. So I can't know me. Yeah, when you come. No, I saw quite a stress and be room. No, yeah, but it be more dear. And yan, come as for one penny. Oh, me, I'm no more. Now, one day, Mr. Kumasi, Modiano. It is a comedy ding. Nakamodeka say, ye come show to Ado. Monsieur, what is it? Be some question. Maybe I mean, Castle show my normal cocoon. And no bianco. But Ushiano said a question now. Or could draw Bissau radio sono. Ushiano, so chairman, adding. I then I will be called cancer. Me, I said, Mrs. Hassan, no kind of yammy. Yeah. Let me say, your papa, not chono. Because I'm okay. I don't mind you. We are sure so a gun and oh, Chrome Ghana, I didn't see what I'm saying. Or a gun and the other. Where Jana Quack or baby? Sem you, and more free by ye. Omo papa ba ku ya na Natalia ba ku pa. O de ko chi first and second. Coach Milo. Natalia ba ku. La course no ba ku pe. Ya so ba ko e den hotel na ye han man no. Already saying hanga na wo ho no. Sa Natalia no say so dem ha. Odri via the box and say nante. Omo kro omo ko no. Omo anka se we ya mfa nkyere Ghana for sa. Na we ya na yesi oye Ghana ni na okọ was me de mo de Germany si ho a sasem no kan na jabo usisi ya utiwe uti osisi ye ni de Germany si won ya de Ghana si won ma obekọ hin I'll choose Ghana hey me de make you Germany me ba see I want to be very sincere me person muntie me person me very sincere me choose Ghana me choose Ghana because be free Ghana and I'm a proud meba I'm a proud citizen of Ghana but me person me tena Ghana Germany come with chirasem oh awesome but I was so asem no na so no so odi nokre ba ene nokre enye ne kokoko e wasan ba yi e sia wo airport ye sia wo airport na ye se da bi ye nhia wo ha
Yes, sir, Pamonka. How would you feel? O cancer dey nyakura. And out was the son of Busian for you na Germany. On the Minyashu as on no what na. One time, some so a gun no or a gun and yes, okay. Abusian for don't know ha. But what's your problem? Who have you there? I don't know. About to me no baby. Mugana with the others. Ayo to anaso otu. I teach otu. I know ya chimney. Hey. Obeti me ya chimney. Dey be ya chimney. Mafia gang. Onya. Yango. Say me ka to say ya pon. Ya yango. Say here wo ho na me ka say. Ya di fe. Abusia me na na ye homra. O ba cho na ya birthday. Paya. I'm a can was Now my trauma meets a man can any. I just say with you. Me the can't come once them. Never boy for me. Or that's your father. No. Also, that's your father. What's what I said? Or maybe that's your father. For father. But your father. Press before father. Father, Ahenkan father. Oh, okay. And then I would dance. And any medical can be actually no. My bread can Sibina make father on your back. Ah, Shaba. Oh, why not, Papa? Or what that would double our war. Would you remove sending me answer? Father, nyami shrapa. Oye nipa. Yo. Enti everade nka ne ho. Amen. Oni mi sister me di na chi na. E di birthday kro. Nti mi remfi ne da. Da. But you be say nye di ehia ni. Come on. Mama me last ni enfansi a. Oh, enfansi. So what town? E nyina so. Oh town. No nchi yo anko a. Oh town. Any ye because our town there ye. Reporter speech ni ya na nye. Nti our town there o tie ne da less. Dalet. Ma ye fancy na ne homre. And the Joma for Bropa. Make Hunchu capsules. About the wire Macama the Kaya new. Hunchu capsules are one more and try my prostate and Yakasima. Or more for Modon Tentem. Modon Sonsua, Nemuya, and as a Muntimun Socra. Vodo Sosa de Musiciano. Obuana Johnson, Crema Pibian, Naya Beseno, Obiso on moi. Johnson didn't ten one can who can know Yadusogun. The business on cry to just Simon who went in whom we are and Hunchu capsules. Minianoma, Yamani Wunubaku, Yafichi Promusem, Namisei, Araba Bazen pills Ajimepa, and to make conformamo, Sawuka feature. Why is it me rules are no who made see? A toda beer, emoji to be bappy, dodo, and now class be a metricessy, a do super dear and macra, emoji to be no more for sunny, a toda, or walk around not so no canibasia. When only a fichicromo how Kayina, a wardrobe, and the Araba Bazen pills, Araba Bazen, and a Bama, why your best man or Pesaway. Our down call LB Amwafu, the Netrumesi, Kennedy Drugstore, Well Green Pharmacy, Mama Doris was sent for Sue, Francis Mesa was asking for Sue, Frank and Doctor Pharmacy were a Sukuba or Ben Brakwa, unable to afford Kurumpe for 0504 906665 and 0545 906665. I was built to be the best, number one and nothing less. The European soccer season is over and Ahenkan 93.3 FM has taken over. Ahenkan Intertowns Football Gala. Now we there a bust it Nangasa. We ni bra wo betimi akire wa duma chede e wo ball bom. De o hia ne se we ni ukuro ebeyi mrantie maako edunwotwe 18-man squad. I be gem ediama ukuro e wo Ahenkan FM Intertowns Football Gala ni. Na je so bia de ne town team ever. De o hia ne se ubeba Ahenkan FM. I wo achim aboabo. Your front desk no abefa form. Forms are free. Affiliation fee is 300 Ghana cedis. E masa kwanya we empa ho na ampaya na ega enigen jama momombe kromu beye dankasa. The sports team of Ahenkan 93.3 FM ebe storm kro bm near the live commentary abramo wamra yesi sakan na me kura the jama section kura na egu no obeti jaura wo to be jaura wo to be ya wi o ilaje
Ahenkan FM Intertowns Football Gala. Ebeye de. Na some person register so number be friend 0241 512388 0241 512388. Enyumaku a eta yechi near the Ahenkan FM Intertown Football Gala Abramo and Kampong Football Academy. Soccer at its best. Frames oil. Energy on the go. Sanso Furniture. So whoop furniture papa a new fee. Downwook Enterprise. Say eba hardware e won kranin important dia oteso en Casa Fabrics. Whoop fabrics papa apam na fatawa enwane en Casa Angel Bakery. Eye pano show pano de St. Philip's Enterprise. Enter the penny na fee. And a vitamin. Eye duan Casa. Ahenkan FM Intertown Football Gala. Eba fe gbe. Ebe yan piso. Kashe gbe. Stand up. Hey, Efia, me watch papa. Bra, nansen yade a me yade ye. Enya odunfo bi na kire me kumi herbal tea. Anka sabre adibone. Adwuma na aka ho asem ya na. Ebia. Kumi herbal tea de eboa ema enkwamo ni paduam gyan na so yie. Na senya hoden ekutie nyarwa hodo a ewo ni paduam. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hye mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom. Enwumre nso saa bra wode de awi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi e woni paduam no. Kumi herbal tea ebe afi ho ama. Hyano nso se oba pemfo obi o makoda nufo ana akoda woni mfrinhia edudie adre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia oton nro ahodo. Kumi herbal tea Yesumo Herbal Center ensano adwuma. Dr. Paul Kumi Minta edaso ya no. Obetimi afre no ewo 0248 716402 0248 716402 ana 0503 785656 0503 785656. Kumi herbal tea ana eye immune system support. FDA age adwadie nkratoi atum. Yes. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Sima ensia ena abapa no pa nonkron ehoma ache eni dwumadie no edin ofremi obuoba ofori amanfo. Dwumadie agusu awutie no so din eda so ne maache na maache no transmit edi free mame akua frakoma batam papa ni studios a ye transmitting so ewo frequency modulation 93.3 MHz. Achima boabo ena yebutuo abusia efa bibiri na atwa agu efa ya dusue no ye bekọ ahoma ne so na ye ne mpanimfo ahyase adi enkomo a ye ba bedie no ye bekasa edi afa Ghana Association of Medical Laboratory Scientists wom ho ye no bekasa kakra womo asem ne sen womo kire se omuhia swift resolution a conditions of service na je se adwuma na womo ye no anumuhyade ba akomieni bi wo hono mo wo se de ma womo iduru ba bi ana empanifo pese womo twen sa ade no afuru efa nwiem eno na womo kire se womo ani nye ho eni nti womo so tutu asre empanifo so womo sre womo ada womo mrem na womo meboa won construction chamber enso so eno womo kire se womo members no properties bibiri wo hono mo ayagege aden ya womo de ka eka no so eba ne sen no womo de ka ye gegege womo niam yi a womo kire so womo akoboro bosia e de abe ye kwan ne niam ahodo ama aban bra metua eka wabɔ ne tu brizia otwe no a entwe nti womo so ani abre pa womo tintasu kokɔ akira aban ano pa ye no mbekasa unya ne ntie se de obonkata ne bi ebo amane se ukọ eye aman ahodo so a Ghana de hye Ghana ma esua de wo ho no a bibiri na ni atutu egu wo mo nsem ne titiri ukura ne Ghana fo ma ewo Morocco hayiya o Ghana fo ma de hye eje eya adesua wo ho nso ye tete wo mo pa
ɔkafoɔ ɛne hwan ɔno ane aban ɛne nti ɔmu suin ɔmu sunu de akyerɛ aban ambulance nso ho nsɛmsɛm wei sɛ ne wei fa ha ne wei sin ha ne wei wura ha wei kɔka wei kyerɛ me wei kɔka deɛn anɔpa yi ɛda pono so a ɛno nso so yɛbɛbɔ apini mpanimfoɔ ne aniwa mu adi ho nkɔmmɔ maame mfa nkyea sonko nkɔmfa ma maame pokui a wɔne abusua nkaeɛ no me maame mama Sarah me nana mpo a mama Sarah maame anwumere anɔpa yi rada megye sɛ bibi abɔkɔ deɛ anɔpa yi megye sɛ bibi abɔkɔ yɛde awurade ase saa nso na ɔsɔfo Emmanuel Obin edin a ɔtaide frɔ ne ɔsɔfo bedi ako Good Shepherd Believers Church wɔn a ɔyere ma Christiana anɔpa yi yɛma mo nyinaa atwe o megye sɛ bibi abɔkɔ ɛntampa so yɛnkɔ ahoma no so ɛne yɛnhyɛ aseɛ yɛn nkɔmmɔ no sɛnɛ medikan abɔ wo amanneɛ sɛ ɛyɛ a association a wɔn nso so yɛ medical laboratory scientists Ghana Association of Medical Laboratories anaasɛ laboratory scientists foɔ no wɔn panyin a ɔkasa de ma wɔn yɛ Dr. Dennis Edu Jesse ɔwɔ ahoma no so yɛ ne nkɔɔtwe nkɔmmɔ ɔpanyin Edu Jesse wote yɛn kan FM so ni maakye na bibi abɔkɔ deɛ yɛde awurade ase wadaroma medical laboratory scientists mo kyerɛ sɛ mo hia sɛ mpanimfoɔ animhyɛdeɛ ɛwɔ mo adwuma ho mo frɛ no conditions of service ɛwɔ sɛ mpanimfoɔ hwɛ na nkitahodie bi a ɛkɔ so no mo yɛ ne ntɛntɛm wadaroma sɛ sei na asɛm no te a nkyerɛmu ɛwɔ mu ne sɛn Hello. Okay. Unfortunately, hello. Yes, sir. Yeah, me pacho tiko kakra nti se obesan asisu bi mama yen awadaro ma. Medical Laboratory Science Association. Adwuma ku a omo ye adwuma wo mojadem ebi ajonso of them who malaria na wakwa hospital. Ni na ya ebi adwuma ni na ya e kire sa microphone na de universities no more research so Ghana ye na ku a ebeka se da ya no nti yewo union ene ye melku the Medical Laboratory Workers Professional Workers Union and no in terms of issues in labor issues no union na handle na for some time now no the proposal for condition of service are control ministry, and through the Fair Wages and Salaries Commission. But unfortunately, OBI can say embassy agreement on the conditions of service. Conditions of service, you pay money be fire conditions. It's a way that's the conditions of service and they're clearly defined. I don't say we see a buying and buying issue, but is the other way around because Adwuma wo ye no e wo se wunya so akatuaka ndi eno na ye kɔbɔ mu na fair wages say aban no Ministry of Finance ema omo commitment omo allocation ndi so no kwaji bibi kura tuma wo nya ska wo de betua Ministry of Finance is na meeting ya kobia no mada ira ye utimi la ye se po afayo bi se lab for there. The conditions are very much. And we think that it's not fair. The Labor Commission was share saying what's nothing. And upon all that, still the Ministry of Finance doesn't show up. The net 10, the Labor Commission. And what we hope to hear is a bit amicable solution to it. And just a leadership and containing pressure members at the MIM. Okay. The statement that the fire away. Now, the here. All right, inti wadaro ma betimi a work here through more conditions of service no de hene mo hwe anim sempanifo beka ho asem too bad ya hwere Dr. Dennis Edu Jesse ewa homa so but I think say essentially message na the import of it no aka I'll just doing a follow up question yemfancy na fe yenko another issue so after
so when mpanimfo akohyia wie no na ebesi bia na ebesa akọ no hono na yakwa akọgye entremu kakra sima edu enan ena agbapa no pa no nkron ehomache ene dwumadie no edin yebekọ other issues eso but yemfa sedan so emfa ma aboafo a omo adaroma omo kra yemu old up Kwanzaa trading ono so anopa yi waba beka ekuo no eho bi obaya ose yenka nkire tiefu etie nyina se yeba no ensa dokodoko de dia ebo ni nyina wo moton bi old up Kwanzaa trading eno no na oye wholesale osan so eye retailing entie bi a o per Guinness product bi ato ana club bi na wo pato ana soft drinks any alcoholic beverages said the medical can nyina no kwa onsa betumi aka wo mo nso so na wo distribute Casaprecon product bi to say Alomo K20 Black Rock Tony Wine Dry Gin and ne eka ho a okwa onsa betumi aka ni nyina ebi ewo old up Kwanzaa trading afi ye ba ne ensuo nso de a Belakwa Vortic Specialized Vena any brand bi agidin no eno so okwa ensuo bi a wo pe onsa betumi aka bi product amabo din nyina upe bi a se bi a yie abedinto adwumadie bi abefie wo so som ahoho na obehia saa nyema nyina de adom wo mo no mepacha ose o ba beto a ebo no watete so in fact a wholesale price eno wo ton e de ama wo manso eno wo manso no ben eye sawmills ho no mo a ase wo de eko eye across kwan so ho no ano e ho no mo na wo sanso so ena across one kasankasa no or crossing across crossing hon wa kobie ne nkrabata ne bi wo ha oni otolege information center no edi animhwe ewo polo bicycle repairer ne hwa motrotro we nyina de abase nipa nka hey bra na sene ne nkrofo yi eti wadaroma old up Kwanzaa trading old up Kwanzaa trading ose dia wo pato bia otofa no hono mo a wonsa betumi aka bi manso oben so mills no sans na crossing oni utola game information center ewo polo se polo bicycle repairer no e chire hono mo a wo behunu no 0549 530462 0549 530462 and 0534 708142 0534708142 mepacho yemfre na onye yenso kama yankwa homa no so na yeni ora Emmanuel Cherry oya CEO Edima Chamber of Construction Industry ene ne ko twin komo ira out yenkan kan FM so ni ma chie Eja Cherry hello Hello. Yeah, Eja ima out yenkan kan FM so ni ma chie Oh, okay. And I'm yending mon common crap precon. Me did say Bibia Boko, dear. Yeah, the radia say, and Tiania Wadaromo, and now no ye who say additional fois a bimu Morocco, Womania Brea, na womo stresse a buying baby bois womo. And your monqua, I say, apart from a no, there has been a pocket of that similar cases or other countries. Na enona yahunu se monso somo de mano atumu a mo fra ban se omre mu ebi wadaroma ede ben potin na ekoso ama Ghana disuafo a womo wo aman ahodo so ase womo tin so yi mada was wakonya na mudama ene afaso acha Ghanaian student o Ghana eni no mo amano ni nyina na ye nye ha nyina kujina se on se empeni mpempem bia na ban no so mbabuna na school for ni bia sene e mo kwa aman hodo so kusina de tin tie e de ba bo o man mpuntu na sana audition for bia be sure man mu akono broni we say the terms and conditions ni agreement a oni aban no eye aban ni gitum se bosumi bia o de be ma no no de agreement the data system yi isa what that agreement ni na ye sign and sign what to from man mu akodi aman foforo so na sma kan ye ha gene se sika se school for no de bo na system bra no
I friend stipends, I'm say Busumi, Busumi, Dumuni. Says he can't even quite my Indian one war, Krobit is hungry, Morocco, and I in part of UK, more for at the team of now, or it's a brain, so now, because even last week or about Morocco. And here said, the I share, and to clear a man for frozen to clear as Minister of Foreign Affairs in combat through an omodio manu December to Abontianka, Omode a school for Nim Crime Temple, or Martin once and then convey the anti free. That and I teach soon free scholarship secretariat are Moshe, and the Saskaya Coma a school for additional Modadas and all an addition thing. Daniel Marine and Gwempo Sebi. Situation is so bad. Even a man Fichicompo, or Mobosome Bosome Fichicom Sicampa, or the better part near other issues are quite problematic. Limina in some hard jam, you say any quantity be doing Pempenswa, a school for Baba Patch or a bunko to Yastra Pine and Sana, a pine at Tuanamo. Nigidi say Patampa on the international stage, a good yen, and my Mufikaka. Inti na ya no bi sema ya de to aban nim say yesre ana say ka che won say mo nhwe na amo expedite processes a betimi ya hwe na ye tia ye nuan mu amo suade e di sa nim de na be bo man puntu no eka na ansa na ye press conference na ya engage the Minister for Education, I engage the Chief of Staff as scholarship in so shana say e kwan am betimi de ku akwam na as soon as possible yetime tia honka na assurance brain aba na mum na yen pese ibigina no kwanzu ni have press conference na ye kire amantan nyina na ye na school for no sempo e tu ho na ma ye hwese ibidi akire na de ha adwene se empempem mu Ghana ha asem bi ba endi na otwe na selfies and tintan fidie nso ntienu nti executives of the union bibia no pebida na say wie de bi kuso die nsam ye chi are say ya can be the Ministry of Education, the Office of the Chief of Staff, Scholarship Secretariat, Egina Beka, one Tuma Boom, I say, any animal among children, yet Metria on cast. Similar issues are really animals or more, or my moments depending on student loan trust one, both young getting get a buying at the shop as who was in our my most kind of coins. This or Morocco, similar things to your Ghana, in an anopaya, Menoka, Senibisia, Minister and CEO of Student Loan Trust Fund, and also as soon as possible. Yeah, I say, the bit me a seminar after 2 years. Abuamasa, Oyene, or a man who does well. And in Poema and Ghana, we answer to Yama addition, sent at Yama. But I is that the students in Benya Akimupa. Now, I'm waiting about back with San in Genom Benyano, Ababua or mine. Okay. All right. Tinti, Wadaroma, Yapesa will boy and Kakra. Additional for no more agent to tear war and crofua mine sono. Through wine funding and on the coye. Omu koduru ho na omu apply for scholarship no and I saying it etie potting Wadaroma. Because sana mu befia no enye omu nya scholarship no wa han sana omu tu efi o man mu akọ. And so we apply scholarship to the scholarship secretariat. Say unya mo na dia kusua de na so dia kwa dinim de na we apply na unya and sakwa no nti omu complain ye omu scholarship secretariat scheme no so dada scholarship secretariat tia won school fees etc omu musika mo de show mo abom dada ho na so nti we mu student omu so dada wo apply no Ghana akra wanya asinsign bibia sana what you from my mu akodi o my go. Oh, okay. Nti Wadaroma say na wo kan mo adikan bisa mpanimfo asembe no mo ka kire mo. I can mpanimfo di nkomo especially the Chief of Staff addition as because it's the office of the president. Ye ne di ho nkomo so hona na make it cost the Ministry of Finance and the Ministry of Foreign Affairs and Scholarship Secretary betimi de nyama ku akwama as soon as possible. Ahwe na omonye sika kakra se ni nyina mpo omonye akadi ahwe because na dey share dey nka se security nyina ma ba so timi nya kakra po yenu anu munya bibia o mo de weta dia na dia na on de atutu nyama ebe bo nte na ye show money and American ka se nyina yendo le on ye waka no nkwa ke yibi kusu atu ho na ma de na no permit tu ho na mo ahwese ye o maka no mo de o se be yo. Okay. Enti addition for no dodo be sen na wo ho akoka mu aye ka ma asami. But the same for the dogs when Morocco more than 200 students more of these places
Morocco, Hungary, and all the other places. UK quite a bit from Odolson. Baasa saa deɛ wei ɛnyɛ wo wabrɛ so nkwampo na asi ɛtaa sisi paa momo time yi den na mo yɛ afa ho sɛ ne ɛbɛyɛ a mpo sɛ wonni hɔ a saa wɔ how yi sign repeat ade ba kwa ne ka no press conference no ne sɛ sɛdeɛ a woka no afi biara ɛsi na de bia meka sɛ ɔn sɛ aban no ɛwɔ nipaku a anapa nipa dodo a ne sika a ɔwɔ anaa sika ɛwɔ ne fotoɔ mu bɛtumi aboa nti sɛ nipa dodo a sika bɛtumi aboa deɛ ɛne ɛsi fan na afi biara ɛsaa ɛba yɛ ti biom ma student bɛsum ebu nkotode paakyɛw ɛsɛ sɛ aban no bɛhwɛ wɔn nti na wɔn sɛ yɛhwɛ sɛ bibi sɛ yi nsi bi ma yɛka kyerɛ aban sɛ obɛgu so ahwɛ sukuufoɔ ama ɔmo akosua adeɛ wɔ aburokyerɛ deɛ ɛne ɛna yɛsɛ pɛ sika ɛho sika yie ɛto wɔ kora nsa na because ɛho bɛhia sɛ ebɛnya sɛ sika no mpo na asase anyɛ saa deɛ ɛne nka amfa ama kora nkɛɛ because ɛbɛ apply ne ɛbɛkɔ akɔdi hɔ na sika yɛ sɛ tumi boa ɛma yɛtumi soso nneɛma yɛ ne mma deɛ ɛne na ɛso mfasoɔ koraa ɛne sɛ na wadaroma mo mu nyaeɛ anaka yɛyi koraa deɛ afiri hɔ daabi ɛnyɛ saa na mepa sɛ deɛ meka nyinaa ne sɛ ɛho sika ɛmma ntɛm a ɛne na ɛso mfasoɔ koraa ne sɛ na ɛso mfasoɔ ne sɛn definitely deɛ ɛde ɛsɛ ɛsoma afoforɔ mu a ɔmo nso kɔgye nimdeɛ foforɔ de bɛboa ɔman no but meka sɛ yɛbɛyɛ saa nyinaa na ɔbɛkɔ na sɛ ɛho sika ne mba a na ne ɛho mfasoɔ mpo ne sɛn sɛ ɔbɛsoma obi akɔ baabi na setena mu anaasɛ nneɛma a ɛbɛboa na ma saa botaeɛ nti a wosoma no na aba mu no ɛmma a na deɛ nti koraa na wosoma no ma ne kɔɛ okay alright nti ɛbere bɛn na ɔmo sɛ mo nsa mmra na mo mmra mɛgye ɛyi final way no nhyɛ berɛ batea ɛbɛkɔ nkɔsɛ ntwɛn ansa na ɔmahyɛ berɛ nti ɛna mene wokasia no pɛyɛ state na mewɔ ha mene minister for education abɛdi ho nkɔmmɔ ɛbɛduru awia mɛkɔ tubli house no so akɔdi ho nso nkɔmmɔ consistently akɔme sɛ bosome no bɛkɔ na wie a ɛsi bosome foforɔ mu ahwɛ sɛ ɔmo bɛhwɛ na yɛtua ɛnya biribi kakra ma yɛnya no ɔmo so akɔdi ama no okay wadaroma ebia ene abɛfo yi nti wo akyirikyiri kura wotimi te ebia na mumu members ni bi etie yɛn ana obi kura busuani bi tie yɛn a asɛm bɛ na woka kyerɛ wɔ mo meka nyinaa ne sɛ yɛde yɛn ho ahyɛ ɔmo nso ntadeɛ mu yɛhu nneɛma ɔmo go trɛ no nkwanti na ama yɛn nso yɛnda wɔ ha no yɛbɛyɛ deɛ ɛsi yi biara ahwɛ sɛ ɔmo nso deɛ kakra ɛsɛ ɔmo nso yina na ɔmo abrɛ ɔbɔ mu ne ɔmo deɛ ɔmo nneɛma ɔmo daadaa ho na mo tɔ yie yɛbɛyɛ ahwɛ sɛ biribiara nso ɛbɛkɔ yi nti ɔmo nya anidasoɔ ɛwɔ the leadership of the National Union of Ghana Students yɛbɛhwɛ na ntutuo bi esi egu akwam nipa esi ehyia no panyin bi esi ehyia no okurom a bia ebehyia no ahwɛ ama biribiara nso atɔ yie biribiara nso nie na ɔmo pɛ ni clarification so ɔmo betuma ageti to us to the National Union of Ghana Students ni ahwɛ ni aboa ma biribiara nso ɛtuma ageti to yie mɛda ma nso akonya na mo de ama yɛn nso yɛ da ase your excellency nti biribiara ni ebesan aba nkyɛn bi mu all right nti yɛne owura kyerɛme ɔpɔn Daniel ɔyɛ president edema National Union of Ghana Students Nooks ɛne etwa mu din tia ɛfrɛ ɛne ɛne ne kɔtwetwe nkɔmɔ wadaroma maakye ne dwumadie no edin nti adesuafoɔ a mogye nteteɛ wɔ nkurɔfoɔ aman so through the help of a scholarship secretariat no nkɔmɔ kakra na asasɛm kakra a ɛwɔ hɔ ɛde ma mo ɛno no na abusua nyankopɔn ɛyɛ adom a yɛn nyinaa yɛde ani kyerɛ mu ɛwɔ NYC pub no wɔ awisa kwantempɔn no ɛso baabi a ɔmo ɛde UEFA Europa finals no de kɔɔyɛ no ɛhɔ no mo ani asan ɛde UEFA Champions League finals no ɛde ɛkorɔ na wei no ɛyɛ a clash between Real Madrid and Borussia Dortmund. Dwumadie no ankasa bɛkɔ so ɛwɔ UK Wembley Sports Stadium ɛwɔ England na yɛn nso so yɛbɛtena NYC pub na yɛde commentary no ɛde ama atiefoɔ nyinaa sɛnea yɛyɛ no naano no giant screen. This coverage is going to be a special one. Side attractions ne dɔɔso wɔ hɔ ɛyɛ ano aka yɛn ho ne ayɛ na ayɛ kama paa nti wobɛtumi ahyia yɛn ɛwɔ NYC pub na yɛn nyinaa yɛaka bom na anigye wɔ mu no yɛtumi akyɛ dwumadie no bɛkɔ so memene de yɛdi anim yɛ wɔkyena akyi a ɛna ɛkɔ so nonum kan na yɛatena ase a ntotoyɛ nkɔmmɔdie ne ɛho ɛyi no nyinaa no ɔma di kan pre-match discussions no bɛkɔ so
questions bibisa so bɛkɔ so wɔ hɔ no mo nneɛma bebree hyia yɛn wɔ hɔ wopɛ sɛ wo sponsor yɛn ni a anaa wopɛ sɛ woka ho bi yɛ kɔ yi yɛka kakra ne abɔ odin yɛka kakra ne abɔ odin a 0247 581446 0247 581446 frɛ saa number no ɛne ɛmmoa wo na Ahenkan FM Intertown Football Gala no nso ba unza sisi a UEFA Champions League ne kra kwa wieye nyame yade ma memene da ɛna Premier Leagues na ahodo bibre no anso kwa wieye yɛnkasa ya de ya ebutu ho a yɛhunu ne yɛyɛ ho yɛ no nso kakra twefo ɛbo ɛbɛkwa wieye ɛnkyɛ yɛwie ne saa na yɛde Ahenkan FM Intertown Football Gala no nso a replace no na kyerɛ sɛ ɔmo etie yɛn wa aboabo mu de mu team bɛba ɔdan asene manso across so ɔdan kwanta akyease suaduru abenase ɛhe fa na wo a wutie yɛn wanchi na me kɔbobɔ din ma kɔgye obi din no abɛka sɛ mahyɛda me pa kyɛw nkuro ne dɔɔso me te ha mi nkae ne nyinaa nti ba bia wo bia mo nkeka mo hommom na monyi 18-man squad na mo form mo mra me compete sanse mfasuo bebree na ɛwɔ so nkrɔfo na ɔdo mo ba no yɛde scouting team every Kempon Academy unse Kempon Academy papa we always sika pa Kempon Cappuccino we na Lumba de ne ball nwom no Kennedy Japan kwawuni abrante no a wɔka na asɛm no ɔno no Kempon Cappuccino me pacho na academy no ɔmo de scouts mpanimfo bi firi hɔ aba bɛyɛ saa scouting no enti wada romaya na waba na onsoso de ho aba be hyemu bi utiri yi a through Ahenkan FM initiative onsoso wetimi secure a very brighter future e de ama wo oni wabusua eti wada roma teams no momfa mo nhyehyem momfa mo team mra na momfa mo homra me hyemu ebi emfaso no dot Ahenkan FM branded jersey yɛde bɛma sanso na trophy ɛda so a yɛde ɛbɛma wo we yɛ ne yɛbɛtumi aka kyerɛ wo na ne yɛntumi nka kyerɛ wo no ɛyɛ bebree mo yɛ team na mo pɛsɛ mo nso so mo de mo ho hyɛ mu bia ɛno ane sɛ mo bɛbɔ anan aba Ahenkan FM me frɛ mo ntwere medin ne de ɛno no yɛtwam yɛsɛ de asɛm hia no otu ho kwan enti wadaro ma me frɛ mo ntwere medin yɛbɛba no yɛnyɛ ne saa ɛwɔ sɛ otu anamo na wo ba Ahenkan FM adwuma mu ha na bra bɛfa forms na wo pekene de ɛyɛ free tie forms na wo pekene yɛ free na sɛ wo gia tum sɛ wo nso so ampa wo bɛba enti yɛmfa wo nka saa teams na yɛhwɛ animu so mo bɛba no me pache wo bebree wo betua 300 Ghana cedis ɛno no yɛ participating fee no ɛna ɛkyerɛ sɛ ampa wani abre akwanya no a aba no nso pɛ sɛ o grabo no me pache 0241 512388 0241 512388 o frɛ number we yi a obɛmo direction no aba adwuma mu ha en frɛ number ne nka sɛ o mɛba montwero medin ye team asomasi ye nya ho tu anamon bra adwuma mu ha na fe betie nkomani mu yie obɛ participate ampa na enye wa no fafa na de kan we 300 series na to ho pan ne ehunu sɛ ampa wani abre afei di akaka ho bia no waso bɛte adwumawura Frimpong Enterprise ɛso so yɛnka nkyerɛw sɛ yɛba ne provisions ne dia a wahwire di kan ɔmo aka nyinaa ɛtaa no ɛne e free mackerel so deɛn bubodin no oba wo nsa bɛka ne nyinaa ebi afei yɛba drinks nso a adɔkɔdɔkɔ die nsuo ne ɛka ho ne nyinaa no nso nsa bɛtumi aka bi woyi no de si nkyɛn a medɔfo yɛsan so ɛtɔn electrical sɛ ho nneɛma nti sɛ yɛ electrical cables sɛ ɛyɛ electrical bulbs lamp holders ceiling fan wall any home regulators deɛ keka ho dɔso a ne nyinaa wo ba wo nsa bɛtumi aka bie Liberty Lane ɔne akona na abro san edi anim hwɛ akyem dan saa so na wokɔ nkwantanim new market wɔ hɔ sɛ yɛ provisions sɛ yɛ cosmetics sɛ yɛ home appliances sɛ yɛ electrical sɛ ho nneɛma na wopɛ nsuo drinks wɔ nkwantanim new market hɔ a wo nsa bɛka saa so na Canadian Bank dan nim hɔ wo nsa bɛka Mandarina Hotel aseɛ hɔ ɛhɔ na gya kɔkɔɔ no kra yɛ sɔ no afei
sesi a wo foforo akɔ mobile hɔ no yɛne Absa bank ne die animhwɛ a 24/7 yɛyɛ adwuma mepakyɛw frɛ wɔ 0244 897525 0244 897525 ɛna 0206 47 3953 0246 0206 473953 yɛbɛkɔ ahoma no so na yakwa akɔdi nkɔmmɔ wei sisi a yɛne owura Emmanuel Sherry kɔ akɔtwetwe nkɔmmɔ ɛgya yi ma wote yɛnka a Ahenkan FM so ni ma kyɛn ejo so me nya bema wadaro ma bibia bɔkɔ nyame na domo ofande ne ache yɛde awurade ase na wedi mo nsɛm ɛte ne yɛpɛ sɛ ebisa mu ginkyeremu kakra mo se mo members no ɔmo amokɔbɔ bosia ɔmo hɔ ni nyinaa ya hyɛ ase agege nneɛma a wɔn adwapade ɔmo wɔ no bosia bɔfoɔ no gege because loan no ɔmo kɔkɔ gye yɛ no ɔmo ntimi ntua yɛ wadaro ma yɛte yɛ yasum na kakra nkyeremu ewom ɛne sɛn wadaro ma o ne tinti ne ketia ne sɛ yɛ contractor for yɛne aban ɛwɔ contract na contractor yɛne aban wɔ ne sɛ yɛbɛsi dan ama ne dwumayɛfoɔ for instance like education ministry education sector asoko dan how do you call it a lab what have you all the infrastructure projects I will see who education no yɛna contractor for any aban that can bomb na yes ajimano na oba akwenyi nso a the same thing agenda 111 year kind contractor for most of how do you call it airports who ni winning na year contractor for and the ejuma di to so pa yi na the same way ejuma nso no contract no mo no on the na aka first city aban di juma mawa or the mobilization eka ho which means at times no on here contract some no amount 20% of it we dey farm mobilizing ho fa boabo ho na se nyama bi fide no beto na dey na so ya fa boabo ho na e fa ko na start juma no we use this as can we ya fa crash chere se wa use this as can no na beji ya esika nko to aso sa na e first but ye contractor for no being so ye duabo enam sa hihie a aban a omudi shi ase no say most of our contractors abuse that opportunity ebi mu gi sa sika na normal diversity akoye na mafoforo enti from no pam no ye yi sa mobilization no every ho enti see a aban de juma mawa o si wan kasa ko na ko pe osika na pe ase udu pepeso bia fakrata chere se wayes adwuman afri haidu hase enti ya beti aka na kwato na tuaso enti sa na ehihie no sesi a yedi enam edinam ekrom ana yedi adwuma sesi na adwuma ma aban se akwenyi a acha 91 days said then who declare ko ma aban a say within that period no within 91 days acha 91 days say aban tia oka say adan see here a chair 28 days and 45 days as aban tia oka sana hihie no ti e contract no mo by na e ka say contractor ni onya mobilization bia enti I just saw the dunia kasa ne sika de mo ahondi no omo de mo sika omo kasa mo sika e hia tie de omo ni sa ahondi ni sa no omo ni financial institutions like a bank for na omo nya akode man sen akọ this year na bank for aboa mo e ma say okay memma sa sika e mawa within this period of time no betia but ansa na me this sika no ma no sika na nya media nkrofo sika na me so me gigie enti say me man say me sanya sika no na me fama from osika sika nkrofo mo di o sika no e bre mi no enti say there must be some proof ana guarantee e be chere say the bia one timi abetia sika no physical cash amidi ma one timi abetia say nyama bi man say ginam metimi den egina so ameto edi atua sika na
and now bet me the ati a canoso. And that's where the collateral aspect comes in. And the contractor for the Omu is on Magasa Amuti, Amudain. A few moments said, Scano Suche, a diner, move value a dino and sewer. No more dinner for Proeden, Eddie Akahu, a bit more equipment. Need your warning, Yanano, no more the Akahu. For the time I was okay, value any Sikao Peno, a cop, Master Copper, na and Omijaz Canoamau. And the Pinoa when him said, Ghana, yeah, lending art, no, a child 6 months. Pata 1 year, as what you have to now, construction plans and the sector, so no, it's capital intensive. Now, long term, how do you call it, projects. And with this, you know, who could give loan 6 months, another 3 months, another 1 year. This year, against 91 days, and 45 days. Think it's all the certificate, but about here. This year, contractor for the Akwaji Salo Nubi, Eddie Adwuma 91 days, no, a trim. 45 days, no, a pound. To see our buying here. Now, to see, I can say, instead of 91 days, a BIMO certificate to 5 years in it, a buying TI. A BIMO certificate to 4 years in it, a buying TI. A BIMO 6-7 years in it, a buying TI. Instead of 91 days, instead of 45 days. A 7 in an and the Basia, Bank, you know, so no, I was saying, Crofosican or the G, not the Bama. And you also possess the canon, you know. Nyama, Odibashi, Odibasia, I call collateral, or falling on that particular way. And nothing as a Siano, Bank for Bebre, almost a year then, EDG contractor for or move assets anyway, I'm for some muto, Eddie Canoso. To see, I can say, or meto, Naso, a cannibal minimum, because interest, any in compound interest, at the scanning now. And you see a scano, I have a buja. Bonia contact an ENSA, or the man said the goodwill. Ediako, Giaoa, Ediako G. Sika, Sobaba Boa Bine, a bine soon I dine it here, Emmanuel, to send the fancy form. Yasta million, and he business in business personnel. Our person, one in mine, maybe I buy, I didn't do idea, I didn't have to do me. Okay, nti mwanso na mu di banki claim say aban I release 49 billion Ghana cedis amamo na na yeso mo kuo no. And one some na dey hard Ukraine new. Who the account here? What's happening man say platform so say what you are 49 billion this year. Last year 41 billion. Hello America. Adwuma odi my cry ai. Ono do no just African name. And yes, no, umbra out, number 3 to my. No, who said, Sikahi a fee out the 49 billion. Can he now tell my road fund for? Can he now tell my cocoa board? Can he now tell my get fund? Can he now tell Emma consolidated fund? Yeah, agenda 111 new winning now. Today, and cow here. No, then you clear woman, and you know, a person. But who do you want to bet to what trust idea a high papa? Because the CICA says, I buy the 15 billion plus. It is. The say, okay. 49 billion. And which means what you're canning in a big cracker, actually, I bet me on site after your Juma. There's also what you're 49 billion. Now, you're 49 billion. I'm a contractor for, I don't think a contractor for any site. Omuni akwano so omuni a site amu ye juma say adentia so so tu amuka asembeni irama ye na sibibie ni ebesan ba biom na so right Emmanuel Sherry CEO with the Chamber of Construction Industry and ye ne kwotwetwe nkomo ti omo kire say aban entua omoka aban de omoka omo nkrofo a omo ye members no omo bosia omo kokko boye nkrofo omo kobo bosia no omo ho no ebinum de omo ankasa omo fee ena esi awowa as collateral enam say aban ne bepem sa abre nyina ontua omo kanti omo a default loan no ama banks ne nkrofo omo kobo bosia omo ho no ahye ase eje wo omo afie edi free won sem
Edwapade a omo de koye collateral no. Omo a default no ye wɔn nneɛma no nyinaa de free wɔn nsɛm sɛ wɔde kɔsi a wɔasɛ sɛ mɛntimi ntua a momfa ɛna wɔntimi ntua a yɛn nso nti na wɔse yɛfa ɛne sɛ wɔn esu a anɔpɛ yɛ ne wɔn mpanimfoɔ akɔbɔ nkɔmɔ na nea wɔn kyerɛ sɛ ɛnyɛ wei mu nko a wɔn sɛ ndra wo sɛ dabɛn yɛ ne contractor ekuo foforɔ bi nso bɔ nkɔmɔ wɔn si de etwa wɔn nsoro mu kran sɛ naano wɔn nkɔnkɔte a finance ministry minister nankasa Dr. Amin Adam nankasa say almost 49 billion Ghana cedis edi ama local contractors ena papa yi aka afi e chiri kra se na asem ben kra ni je se asem no ehiri no ano odin ewrade nya ye boafo yi eno de enya akada Mauli Fruiters Ventures se men control se upe excavator na se bulldozer now de akwakoye wadwuma eya no ato afa no ho wate obeboa wo obi or de be high wo and it's a assembly man be and say woman be ebi assembly nankasa kra na mo pe excavator bi na mo de akotwitwitwa kwan bi so ama yegya mudin bo a me pa cha mo call Mauli Fruiters ho am nsa be ka bi sanso so na se wo pe nkonwa canopy ana mattress na wo de adi udwuma yie bi na aba fie dwuma de bi na aba fie ahoho no abesom bebre o maba ko ma won sanka canopy mattress na nkonwa on betena so se wo frɛ Mauli na kyerɛ no ne opa a ɔwɔ cars wɔ hɔ a ba bi a wo bia no ɔde begum na ɔde abrɛ wo wie de ɔyɛ ano asan bɛfa na de kɔ din akyem ɛyɛ so abɛ wanchi ntem hɔ no mo na obehunu no yɛm frɛ no 0541 470857 0541 470857 and a 0200787889 0200787889 yem fresh number na Mauli Fruiters Ventures or say we serve you the best afei free one mo a yem fa seda enko emfa ema Jubilee Hospital se men kan kire wa no pay se wumpom dodo wa ne services ne doso obu nkonta no ye makomako be se edu enan me pa chow oji eye insurance aban de enankrankran de nyina wani ose ena ha wo mapinfo mo afei mo afa yafunu mo mra ne ntwa mo scan ne hwese mo fra ne guyie anase wo nwuyi wo be wo ba na be ma ntafo ebrebe na be wo no saa de ni nyina no ofidie wo ho no mo a se wo kwa ebe kire afei test bia se o yare ne kwa na ba eye de ba de poten wo se etimi ye wo test ne ye hwa de kode ye koso enti eya na de wani a kire mo Jubilee ko na omumpe won hwe ntentem e na ho ntow wadaroma Amantra Bridge twene kase yi so ena obehunu eye Jubilee Hospital odan boabo Amantra Bridge ne so me pa cho 0244575799 0241784645 yemfra Jubilee CCI na fe pepiasia mpadu so se apomuden abawie no afe obesi dan na wape ba bi de utia to pepiasia mpadu enterprise ebema cement no ni agi din bi odebema iron rods nketo akese na dantemo marine balls afe nchensi edi crude dan so binding wires wire mesh ne head pan owuni nyina bi fidie edi twa blocks ni bi nso woni ho and it is all person obe high fidie edi twa blocks no so person obe to ni nyina wo ba sa ebetumi aka sanso so ena uyi no de si nchen a otwa blocks ni bi wo ho and it dia wo per say solid and as a hollow 4 to 6 inches on sabeka ni nyina bi afei o supply nwa bo na quarry dust and also o supply ni nyina ebi oton e supply o cars wo ha wo to nyema ni wi a wo so de kogya wo ma won kasa mre wo wo kwa kogya wo the bia wo kobia o dan bo abo ben Akim State Junction sanso so na Jubilee Hospital so ubehunu ne wo ho nkwanta ni new market no woni wo mu di anim hwe atem dance wedro kwantempon so nso Apiani Junction ni di anim hwe atia se wo ahwene ase eya na ya frɛ ajampadu 0244 166937 0244 and 0208 299115 0208 299115 pepiasi ampadu ne number eno no na ODI Electronics nso so ni o abusia omo ba ya omo say
fridge, TV, rice cooker, blender, kettle, washing machine, say a microwave, say a stove, and then I will pay. Say a home appliance and quadia medofo for any chilemu ewo ODI electronics. ODI electronics no eshe OD media ase. OD media makachira wo say a conglomerate. I shall say Ahenkan FM online and OD media ODI yin so asan den ababeka ho. Egusu emu teten kakra na eno no se yen kan kire wo say se wo pe TV, air conditioner, deep freezer, se wo e de rice cooker, blender, kettle, microwave, stove, air conditioner na e ka ho no oba na bia bebisa yeso we bia e 1 cedi no ukra 50 pesos a obetua na fe ya spread the aka 50 pesos ne the amount na wotwe bia udi kakra beba ni a chem bosome miensa wo se utimi tua wie na fe ayawo de akra e ba cho umpe we na pede hin enti woni sika a wo de kwakwaji peking kran a ye ni sei no asomunyo uto fridge ya betimi de atonton so bolo no ne ye ka ho de atewoka me pa cho ye ne sa na emwa ye nyina ye chikwanye yira kwan odan ha ya ba be boye nsese a enche ye be pa ho ntama e de a kyerɛw enimu animu ye de obetimi afren e wa 0500 900 600 0500 0550 900 600 0550 900 600 ubedi kan afren na fi yabo enkomo kakra enu echi Afrakoma Community Hospital susu ni Afrakoma Community Hospital se men kan kyerɛw se mpomuden ya de ehu hia ne pa enu ntini services no so doso OPD, lab, theater, labor ward, children's ward ade ba ko ma wo mo ejina soronko kra eye etwone de no ene etwone te sen kra wo mo ebesomu eyi afiri ho no mo de amount sanse omo agye ho ntete ya mpanimfu ama omo ho tumi so mbetumi aye 0597 005963 0597005963 me pa Afrakoma Community Hospital wo Amasaman udru eye Olympic Stadium ho no mo a catch taxi drivers no say o call am eye Afrakoma Community Hospital omudru ho omubesiu na akwaje wa yare sama ho ato kama sa apomuden won sam na eguso ka dia ene na mamemfa Yesumo Herbal Center Kumi Herbal Tea no ento aso mfama ho medofo Kumi Herbal Tea ne de anopa bia ema bi mpa mfiri wo ho de biara da fatun so hiem sima edu kodunum entembo gwa ansana aduane bi apese odie no wadi uwia wadaroma na aduane bia se ye nkwan den obetumi abagu so anwumre wadidi awia ye obi bia wie no nso wadaworoma na wasan ayi tea bag ne ba kwa tunso hiem sima edu kodunum ntem na no nso waye ho adwuma na ye kama pa de bia wo ahoden etumi edi igina ebo wo bra na uyo ba pinfo wo a wo ma obanufo abofra wonya nimfinhie adu mepacha wontumi mfa Kumi Herbal Tea ebi wo a maware na awo ho aye den amamo hepatitis B ebi a ode ne low sperm count eno achi ebi a wonso so de ne fibroid anase ulcer ebi ana wo de ne wani ohwe ade a unhunu ne ye BP anase HIV ena ehaw bema waye mre obema ye no kofom ma wonsa enka eye Dr. Paul Kumi Minta ewa 0248 716 406 0248 716 and a 0503785656 yemfre number C na ontumi enye yenso sima aduonum emienu ena abo apa anopa no nkono ho ewu fie ha baby ya duru no medofo o wa adwenkyere ba komienu bi a betumi dia betoa so amayen adwenkyere bie ni ho nso dia ye bre ne so a wadaroma ye beso so na afi yakoda ne ye ho aba so nim se eye ya woda eni ti ye besan aba biem nti wo se ye kokoje ya home kakra na emom adwenkyere bi wo ho dia ya announce number no na oluma ne kasa wi a betumi abam adwenkyere bie ni ho na umhyeda ni bibia nso kan wadaroma na wame ya sore so akwaje ya home na ye kama pa o ba nso a de yen aka ho asem enye ne wo ankasa opesa wo ka wa daworoma 0201944485 0554820910 uluma anu si
na wo bi kan betimi aba onni bi kan nya by force yebre nso na yenso so nkwaje ahome. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Okay. Enti wadaroma sari edi kan no wo bibi kan betumi aba hwi ni ho a enye by force. Enye by force se chenchena afre radio so. Obu a afre radio so enimi ni o kan no ono agu ne ho animu ase a na okọ ne ba bi enye. Ana obu a oba ono ade ne topic na eba. Da bi. De yen discuss wa ha na se wutie ya mpa de a o kasa fa ho. Wantie anya by force. Obu a watie pa. Obu a ofra on hyeda nim ni obeka watie but no nya by force se frɛ ayipe enwum bi kama bitumi wo akire ho ma me na fe yemfa mprapra kwan mu ne yenye ne yen sorry so nko enwumre we're going to be back here. All right. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Abusiafo bebre omo watch live report anything ma yema womo good morning Frimpon Mansun Kotobre wo Kantanka TV say matisi say ayo editor Sansona Ebenezer Asare nanim ono so so hwe live wo Takrade anope yechechi amunyina Ebenezer Asare nanim yo ya ka menti din bi da o ena Frimpon Mansun Kotobre se onu su firi achia si o se chiam ho ba bi o me pep pressure Can we do two things? Two things by Sister Fia. And part of I also too, mommy. Now, yeah, sorry, so yeah, fat and fan sorry, so Sister Fia. Hey, now we have fun to no couple so no.
Okay, Auntie, wait, sir. Extend my greetings to all Ayiribi people. Okay, Auntie, Ayiribi for especially Mami Elizabeth Mafwa. A good personal person. Benedicta Equie Nyakwa. Benedicta Equie Nyakwa. And Elizabeth Mafwa. Dia Frimpon Manson Kotobre or Kantanka TV or so mamu good morning. Ghana Adisie of Boba Ofore Amount for Emma Ate Ediba Ahenkan 93.3 FM.